Romatɔwo ƒe agbalẽ ta 8. Nɔvi lɔlɔ̃wo, nye dzimedidi kple nye gbedodoɖa na Mawue nye be Israeltɔwo nakpɔ ɖeɖe, elabena mate ŋu aɖi ɖase tso wo ŋu be wotsɔa dzo ɖe Mawu ŋuti, gake womewɔa esia kple sidzedze o. Esi womenya Mawu ƒe dzɔdzɔenyenye o, eye wole agbagba dzem be yewoatsɔ yewo ŋutɔ ƒe dzɔdzɔenyenye atu tsitre la, ekema womebɔbɔ wo ɖokuiwo ɖe Mawu ƒe dzɔdzɔenyenye la te o. Se la ƒe nuwuwue nye Kristo, be ame sia ame si xɔ edzi se la nakpɔ dzɔdzɔenyenye. Mose ŋlɔ ɖi le dzɔdzɔenyenye si tso se la me la ŋuti be ame si wɔ nu siawo la anɔ agbe ɖe wo nu. Ke dzɔdzɔenyenye si vana to xɔse me la gblɔ be, megagblɔ le wò dzi me be ame kae ayi dziƒo mahã? Esia fia be woatsɔ Kristo ava anyigba dzi. Alo ame kae ayi tsiẽƒe mahã? Esia fia be woana Kristo nagatsi tsitre tso ame kukuwo dome. Ke nya ka wògblɔ? Nya la tsɔ ɖe gbɔwò kpuie, ele wò nu me, eye wòle wò dzi me hã. Esia nye xɔse si ŋu míele gbeƒã ɖem le la, elabena ne ètsɔ wò nu ʋu eme be Yesue nye Aƒetɔ, eye nèxɔe se tso wò dzi me be Mawu fɔe ɖe tsitre tso ame kukuwo dome la, àkpɔ ɖeɖe. Elabena wotsɔa dzi xɔna sena hena dzɔdzɔenyenye, eye wotsɔa nu ʋua eme hena ɖeɖekpɔkpɔ. Elabena Ŋɔŋlɔ Kɔkɔe la gblɔ na mí be ŋu makpe ame sia ame si xɔ Kristo dzi se la akpɔ o. Elabena Yudatɔwo kple ame siwo menye Yudatɔwo o la siaa sɔ le go sia me. Aƒetɔ ɖeka ma koe le wo katã si, eye wònaa eƒe kesinɔnuwo ame sia ame si bianɛ la faa, elabena ame sia ame si yɔ Aƒetɔ la ƒe ŋkɔ la akpɔ ɖeɖe. Azɔ aleke woayɔ ame si dzi womexɔ se o la mahã? Eye aleke woate ŋu axɔ edzi ase ne womese nu tso eŋu kpɔ o? Eye aleke woawɔ ase nya tso eŋu ne ame aɖeke megblɔe na wo o? Eye aleke ame aɖe aɖe gbeƒã tso Kristo ŋu ne womedɔe o? Abe ale si woŋlɔe ɖi ene be ame siwo ɖea gbeƒã nyanyui la ƒe afɔwo nya kpɔna loo, gake menye Israeltɔwo katãe xɔ nyanyui la dzi se o. Elabena Yesaya gblɔ be, Aƒetɔ, ame kae xɔ míaƒe nyawo dzi se mahã? Ke xɔse vana na ame to nyanyui la sese me, eye nyanyui la tsoa Mawu ƒe nya me vana. Ke mele biabiam be ɖe womese nya la o mahã? Vavãe, wosi. Wogblɔ nyanyui la le anyigba ƒe akpa sia akpa, eye woƒe nyawo de xexea me ƒe seɖoƒe ke. Megale biabiam ake be ɖe Israeltɔwo mese nya la gɔme oa? Mose nye ame gbãtɔ gblɔ be mana miaʋã ŋu ɖe dukɔ si menye dukɔ o la ŋu, eye mana miado dɔmedzoe ɖe dukɔ si mesea nu gɔme o la ŋu. Ke Yesaya do dzi gblɔ bena ame siwo medim o la kpɔm, eye meɖe ɖokuinye fia ame siwo mebia tanye se o la. Ke le Israel ŋuti la, egblɔ bena ŋkeke blibo la katã mekeke nye abɔwo na dukɔ si meɖoa to o la, ke wole ɖeklemi ɖeɖe dzi, eye wogbea vava. Yohanes ƒe agbalẽ ta 3. Yesu fia nu Nikodemo. Azɔ la, ame aɖe si tso Farisitɔwo dome, eye eŋkɔe nye Nikodemo la li. Enye Yudatɔwo ƒe takpekpe gã me nɔla. Eva Yesu gbɔ le zã me, eye wògblɔ nɛ be, Nufiala, menya be nufialae nènye tso Mawu gbɔ va, elabena
Ame aɖeke mate ŋu awɔ dzesi wɔnuku siwo nèwɔna ne Mawu meli kpli wò o. Yesu ɖo eŋu nɛ be, vavã mele egblɔm na wò be, ne womegbugbɔ ame dzi o la, mate ŋu ayi mawufiaɖuƒe la me o. Nikodemo gblɔ be, aleke wɔ ametsitsi nagatrɔ ayi dadaa ƒe dɔ me be woagbugbɔe adzi? Yesu ɖo eŋu nɛ be, nyateƒe gblɔm mele na wò be, ne womegbugbɔ ame dzi to tsi kple gbɔgbɔ me o la, mate ŋu ayi mawufiaɖuƒe la me o. Amegbetɔ ate ŋu adzi ŋutilã ko, gake Gbɔgbɔ Kɔkɔe lae naa agbe yeye tso dziƒo. Le esia ta megawɔ nuku na wò be megblɔ na wò be ele be woagbugbɔ wò adzi o. Ya ƒona yia teƒe ɖe sia ɖe si wòlɔ̃ la. Ate ŋu ase eŋkɔ, gake mate ŋu agblɔ afi si wòtso alo afi si wòyina o. Nenema ke wònɔna na ame sia ame si wodzi to Gbɔgbɔ la me la. Nikodemo gabia Yesu be, aleke esia ate ŋu ava emee? Yesu ɖo eŋu nɛ be, wò, Israel ƒe nufiala, mèse nu siawo gɔme oa? Le nyateƒe me la, míeƒoa nu tso nu siwo míenya la ŋu, eye míeɖia ɖase tso nu siwo míekpɔ la ŋu, ke miexɔa míaƒe ɖaseɖiɖi o. Esi meƒo nu tso anyigbadzinuwo ŋu, eye mèxɔ wo dzi se o ɖe, aleke nàwɔ axɔe se ne meƒo nu tso dziƒonuwo ŋu na wò? Elabena Amegbetɔ Vi la koe tso dziƒo va anyigba dzi, eye wòagatrɔ ayi dziƒo. Abe ale si Mose kɔ akɔblida la ɖe dzi le gbea dzi ene la, nenema ke woakɔ Amegbetɔ Vi la ɖe dzii, be ame sia ame si xɔa edzi sena la nakpɔ agbe mavɔ. Elabena Mawu lɔ̃a xexea me ale gbegbe be wòtsɔ eya ŋutɔ Via ɖeka hɔ̃ɔ la na, be ame sia ame si axɔ edzi ase la nagatsrɔ̃ o, ke boŋ wòakpɔ agbe mavɔ. Mawu meɖo Via ɖa be wòava drɔ̃ ʋɔnu xexea me o, ke boŋ be wòaɖe xexea me to edzi. Ame siwo xɔ edzi se la, womadrɔ̃ ʋɔnu wo o, ke ame siwo mexɔ edzi se o la, wodrɔ̃ ʋɔnu wo xoxo, elabena womexɔ Mawu ƒe Vi ɖeka hɔ̃ɔ la dzi se o. Nu si ta wodrɔ̃ ʋɔnu wo xoxo lae nye be kekeli tso dziƒo va xexea me, gake ame siawo lɔ̃ viviti wu kekeli la, elabena woƒe nuwɔnawo vɔ̃ɖi ŋutɔ. Wolé fu kekeli si tso dziƒo va la, elabena wodi vevie be yewoawɔ nu vɔ̃ le viviti me. Wote ɖa xaa tso kekeli la gbɔ, elabena wovɔ̃ be yewoƒe nu vɔ̃wo adze le gaglãgbe. Gake ame siwo le nyateƒe la dzi wɔm la va kekeli la gbɔ, be ame sia ame nakpɔe be yewole Mawu ƒe lɔlɔ̃nu wɔm. Yesu kple Yohanes mawutsidetanamela. Le esia megbe la, Yesu kple eƒe nusrɔ̃lawo dzo le Yerusalem heyi Yudeanyigba dzi, afi si wonɔ ŋkeke ʋɛ aɖewo hede mawutsi ta na amewo. Ke Yohanes hã nɔ mawutsi dem ta na amewo le Ainon, si te ɖe Salem ŋuti, elabena tsi sɔ gbɔ ɖe afi ma, eye amewo nɔ vavam enuenu be wòade mawutsi ta na yewo. Esia do ŋgɔ na Yohanes léle de gaxɔ me. Nyaʋiʋli ɖo Yohanes ƒe nusrɔ̃la aɖewo kple Yudatɔwo dome tso Yudatɔwo ƒe ŋutikɔklɔnu la ŋu. Esia na be nusrɔ̃lawo va Yohanes gbɔ va gblɔ nɛ be, Nufiala, ŋutsu si nèdo goe le Yɔdan tɔsisi la godo, ame si ŋuti nèɖi ɖase le hã le mawutsi dem ta na amewo, eye ame geɖewo le egbɔ yim. Yohanes ɖo eŋu na wo be, nu si Mawu na ame tso dziƒo la ko wòate ŋu axɔ. Miaɖo ŋku edzi be megblɔ na mi be menye nyee nye Kristo la o, ke boŋ ame dɔdɔ menye le eya ma ŋgɔ. Ŋugbetɔ la nye ŋugbetɔsrɔ̃ la tɔ. Ŋugbetɔsrɔ̃ xɔlɔ̃ si subɔa ŋugbetɔsrɔ̃ la nɔa to dzi,
eye wòkpɔa dzidzɔ ne ese ŋugbetɔsrɔ̃ la ƒe gbe. Nyee nye ŋugbetɔsrɔ̃ la xɔlɔ̃, eya ta dzidzɔkpɔkpɔ yɔ menye ɖe ŋugbetɔsrɔ̃ la ƒe dzidzedzekpɔkpɔ ta. Ele be nàzu gã, ke nye la, mayi to, ame si ɖi tso dziƒo va. Ame sia la, dziƒoe wòtso eye ede ŋgɔ wu amewo katã. Nye la, anyigba dzie metso, eye nye nunya kple nugɔmesese mate ŋu akɔ wu anyigbadzitɔwo tɔ o. Eɖia ɖase le nu si wokpɔ kple nu si wose la ŋuti, gake ame aɖeke mexɔa eƒe ɖaseɖiɖiwo dzi sena o. Ame si xɔ edzi se la ɖi ɖase be Mawue nye anukwaretɔ, elabena ame si Mawu ɖo ɖa gblɔa Mawu ƒe nyawo, elabena Mawu na gbɔgbɔ lae le agbɔsɔsɔ me. Fofo la lɔ̃a via sia ale gbegbe be etsɔ nu sia nu de asi nɛ. Ame sia ame si xɔ Mawu ƒe Vi sia dzi se la akpɔ agbe mavɔ. Ke ame siwo meɖoa toe o, eye womexɔa edzi sena o la, makpɔ agbe mavɔ la o, ke boŋ Mawu ƒe dɔmedzoe anɔ wo dzi. Salmo 1. David ƒe ha esi wòsi le via Absalom nu. O Yehowa, aleke nye futɔwo sɔgbɔ ale, aleke ame geɖewo tso ɖe ŋunye ale. Ame geɖewo le gbɔgblɔm tso ŋutinye be, Mawu maɖi akpɔ o. Sela. O Yehowa, ke wò la, enye akpoxɔnu ƒo xlãm. Etsɔ ŋutikɔkɔe kɔ ɖe dzinye, eye nèkɔ nye ta dzi. Yehowae medo ɣli na sesĩe, eye wòtɔ nam tso eƒe to kɔkɔe la dzi. Sela. Memlɔ anyi hedɔ alɔ̃, meganyɔ, elabena Yehowae kpɔ tanye. Nyemavɔ̃ na ame akpe nane siwo ho ɖe to ɖem godoo la o. Tso, o Yehowa, ɖem, o nye Mawu, ƒo tome na nye futɔwo katã, eye nàŋe aɖu na ame vɔ̃ɖiwo. Yehowa gbɔe ɖeɖe tsona, na be wò yayra nanɔ wò amewo dzi. Sela. Salmo 23. David ƒe ha. Yehowae nye kplɔnye la, eya ta naneke mahiãm o. Lãnyiƒe damawo dzi wòna metsyɔ kɔ ɖo, eye wòkplɔm yi tɔʋu fafɛwo gbɔe, hena nye luʋɔ gbɔ agbe. Ekplɔm to dzɔdzɔenyenye ƒe mɔwo dzi le eƒe ŋkɔ la ta. Ne mezɔ to ku ƒe balime si do viviti tsiɖitsiɖi hã la, nyemavɔ̃ dzɔgbevɔ̃e aɖeke o, elabena wòe le gbɔnye, eye wò lãkplɔti kple atikplɔ fa akɔ nam. Eɖo kplɔ̃ ɖe akɔnye me le nye ketɔwo ƒe ŋkume. Esi ami ɖe ta nam. Nye kplu yɔ gbagba. Vavãe, dzɔgbenyui kple amenuveve adze yonyeme le nye agbemeŋkekewo katã me, eye manɔ Yehowa ƒe aƒe me ɖaa. Yohanes ƒe agbalẽ 5. Yesu yɔ dɔ amewo le ta la to. Ɣeyiɣi bubu la, Yesu yi Yerusalem le Yudatɔwo ƒe ŋkekenyui aɖe dzi. Ta aɖe le Yerusalem si te ɖe Alẽgbo la ŋu. Woyɔa ta sia le Hebrigbe me be Betesda ta. Wowɔ akpata 5 ƒo xlãe. Nuwɔametɔ geɖewo nɔa ta sia to, ŋkuagbãtɔwo, bunɔwo, lãmetututɔwo, henɔa tsia ƒe bublu lalam, elabena edzi la, mawudɔla aɖe ɖina va blua tsi la, eye dɔnɔ si ge ɖe tsia me gbã le ebublu vɔ megbe la kpɔa dɔyɔyɔ. Ŋutsu aɖe si nɔ dɔ lém la hã nɔ teƒe sia ƒe 38 sɔŋ. Esi Yesu kpɔe wòmlɔ afi ma la, egblɔ nɛ be,
ele dɔ lém eteƒe didi. Ebiae be, edi be wò lãme nasẽa? Dɔnɔ la ɖo eŋu nɛ be, Aƒetɔ, meɖe kuku, ame aɖeke mele asinye si akɔm ada ɖe ta sia me ne wova blui o. Ne medze agbagba be mage ɖe eme ko la, ame bubu doa ŋgɔ gena ɖe eme. Yesu gblɔ nɛ be, tso, ŋlɔ wò aba ne nàzɔ azɔli. Enumake ŋutsu la ƒe lãme sẽ. Eŋlɔ eƒe aba la, eye wòzɔ azɔli. Dzudzɔgbe ŋkeke dzie Yesu wɔ nukunu sia le. Esia ta Yudatɔwo do dɔmedzoe ɖe eŋu. Wogblɔ na ame si ŋu woda gbe le la be, egbee nye Dzudzɔgbe, eya ta se la meɖe mɔ be nàlé wò aba ɖe asi o. Mɔɖeɖe hã meli be nàlé aba ɖe asi anɔ yiyim o. Ŋutsu la ɖo eŋu na wo be, ame si da gbe le ŋunye lae gblɔ nam be makɔ nye aba. Wobiae be, ame kae nye ame si gblɔ na wò be nàkɔ wò aba? Ŋutsu la menya ame si Yesu nye o. Evɔ la, Yesu hã ge ɖe ameha si nɔ afi ma la dome. Emegbe la, Yesu ke ɖe eŋu le gbedoxɔ la me, eye wògblɔ nɛ be, kpɔ ɖa, wò lãme sẽ, eya ta dzudzɔ nu vɔ̃ wɔwɔ. Ne menye nenema o la, nu si adzɔ ɖe dziwò la avɔ̃ɖi wu gbãtɔ. Ŋutsu la dzo, eye wòyi ɖagblɔ na Yudatɔwo be, Yesue nye ame si da gbe le ye ŋu. Vi la ƒe ŋusẽ. Esi Yesu nɔ gbe dam le amewo ŋu le Dzudzɔgbe dzi ta la, Yudatɔwo ti eyome vevie. Yesu gblɔ na wo be, Fofonye le eƒe dɔwɔwɔ dzi va se ɖe fifia, eya ta nye hã mele dɔ wɔm. Esia ta Yudatɔwo gadze agbagba vevie be yewoawui, elabena kpe ɖe Dzudzɔgbe ŋkeke la ƒe sea dzi dada ŋu la, ele Mawu yɔm be ye Fofo hetsɔ eɖokui sɔ kple Mawu. Yesu ɖo eŋu na wo be, nyateƒe gblɔm mele na mi be, Vi la mate ŋu awɔ naneke le eya ŋutɔ ɖokui si o. Nu si wòwɔna la nye nu si wòkpɔ Fofoa wòle wɔwɔm la, elabena nu si Fofo la wɔ la, eyae Via hã wɔna. Elabena Fofo la lɔ̃a Via, eye wòfiaa nu sia nu si wòwɔna lae. Awɔ nuku na mi be Fofo la afia nu gãwo wu esiawoe. Abe ale si Fofo la fɔa ame kukuwo ɖe tsitre, eye wòna agbe wo ene la, nenema ke Vi la hã ana agbe ame siwo wòdi be yeana la. Gawu la, Fofo la medrɔ̃a ʋɔnu ame aɖeke o, ke boŋ etsɔ ʋɔnudɔdrɔ̃ la katã de asi na Via, be amewo katã nade bubu eŋu, abe ale si woda bubu Fofo la ŋu ene. Ame si mede bubu Vi la ŋu o la, efia be mede bubu Fofo la, ame si dɔe la hã ŋu o. Mele egblɔm na mi le nyateƒe me be, ame si sea nye nyawo, eye wòxɔ ame si dɔm la dzi se la akpɔ agbe mavɔ, eye womadrɔ̃ ʋɔnui o, elabena eto ku me yi ɖe agbe mavɔ la me. Mele egblɔm na mi le nyateƒe me be, ɣeyiɣi aɖe gbɔna, eye eva hã xoxo, esime ame kukuwo ase Mawu ƒe Vi la ƒe gbe, eye ame siwo asee la anɔ agbe. Abe ale si agbe le Fofo la ŋutɔ me ene la, nenema kee wòna be agbe nanɔ Via hã me, eye wòna ŋusẽe be wòadrɔ̃ ʋɔnu, elabena eyae nye Amegbetɔ Vi la. Esia megawɔ nuku na mi o, elabena ɣeyiɣi aɖe gbɔna,
esi ame kuku siwo le woƒe yɔdowo me la ase Mawu ƒe Vi la ƒe gbe, eye woado go. Ame siwo wɔ nu nyui la woafɔ hena agbe mavɔ la me nɔnɔ, ke adrɔ̃ ʋɔnu nu vɔ̃ɖi wɔlawo. Nye la, nyemate ŋu awɔ naneke le ɖokuinye si o. Medrɔ̃a ʋɔnu abe ale si Fofo la di tso asinye ene. Medrɔ̃a ʋɔnu le dzɔdzɔenyenye nu. Nyemewɔa nye lɔlɔ̃nu le ʋɔnudɔdrɔ̃ me o, ke boŋ Fofo la ƒe lɔlɔ̃nu ko mewɔna. Ɖaseɖiɖiwo tso Yesu ŋu. Ne meɖi ɖase le ɖokuinye ŋu la, nye ɖaseɖiɖi la menye nyateƒe o. Ame bubu aɖe li si ɖia ɖase tso ŋunye, eye menya be eƒe ɖaseɖiɖi tso ŋunye nye nyateƒe. Miawo la, miedɔ amewo ɖo ɖe Yohanes gbɔ, eye eƒe ɖaseɖiɖi ɖo kpe nyateƒe la dzi. Nyemexɔa amegbetɔ ƒe ɖaseɖiɖi o, gake megblɔe ko be miakpɔ ɖeɖe. Yohanes zu kekeli si klẽ na mi ɣeyiɣi aɖe, eye miekpɔ dzidzɔ le eƒe kekeli la ŋuti. Nye la, ɖaseɖiɖi si kɔ wu Yohanes la le asinye, elabena dɔ si Fofo la de asi nam be mawɔ, awu enu, eye mele wo wɔm la nye ɖaseɖiɖi be Fofo lae dɔm vavã, eye Fofo la, ame si dɔm la ŋutɔ ɖi ɖase tso ŋunye. Miese eƒe gbe kpɔ alo kpɔe kpɔ o. Eƒe nya la mele mia me o, elabena miexɔ ame si wòdɔ ɖo ɖa la dzi se o. Miedzroa mawunya la me tsitotsito, elabena miexɔ se be miakpɔ agbe mavɔ le eme. Evɔ mawunya siae ɖi ɖase le ŋutinye, gake miegbe be yewomava gbɔnye ale be mana agbe mavɔ mi o. Nyemexɔa kafukafu tso amewo gbɔ o, gake menya mi, eye menya be Mawu ƒe lɔlɔ̃ mele miaƒe dziwo me o. Meva le Fofonye ƒe ŋkɔ me, eye miexɔm o. Gake ne ame aɖe va le eya ŋutɔ ƒe ŋkɔ me la, miaxɔe. Aleke miawɔ axɔ se ne miexɔ kafukafu tso mia nɔewo gbɔ, gake miedzea agbagba be yewoaxɔ kafukafu tso Mawu ɖeka hɔ̃ la gbɔ o. Migasusu be matso mia nu na Fofo la o, ke boŋ Mose, ame si dzi mietsɔ miaƒe mɔkpɔkpɔwo da ɖo lae le mia nu tso ge. Ne miexɔ Mose dzi se la, miaxɔ nye hã dzinye ase, elabena Mose ŋlɔ nu tso ŋunye, gake esi miexɔ Mose ƒe nya siwo wòŋlɔ dzi se o ɖe, aleke miawɔ axɔ nye nyawo dzi ase? Romatɔwo ƒe agbalẽ 5. Mawu ƒe anukwaretɔnyenye. Ekema viɖe kae le Yudatɔnyenye me alo asixɔxɔ kae le aʋatsotso ŋu? Viɖe geɖe le Yudatɔnyenye me. Gbã la, Mawu tsɔ eƒe nyawo de asi na wo. Ekema ne xɔse mele wo dometɔ aɖewo si o ɖe, ɖe xɔse si mele wo si o la ate fli ɖe Mawu ƒe anukwaretɔnyenye me? Gbeɖe, Mawu nye anukwaretɔ, eye ame sia ame nye aʋatsokala, abe ale si woŋlɔ ɖi ene be woatso afia na wò le wò nyawo me, eye nàɖu dzi ne èdrɔ̃ ʋɔnu. Gake ne míaƒe madzɔmadzɔnyenye ɖe Mawu ƒe dzɔdzɔenyenye fia nyuie ɖe nya ka míagblɔ? Ɖe míagblɔ be Mawu mewɔ nu dzɔdzɔe to eƒe dɔmedzoehehe va mía dzi me oa? Mele nu ƒom abe amegbetɔ ene. Mele alea o. Ne ele nenema la, aleke Mawu adrɔ̃ ʋɔnu xexea me? Ame aɖe gblɔ be ne nye aʋatsokaka ado Mawu ƒe nyateƒetɔnyenye ɖe ŋgɔ, eye wòado Mawu ƒe ŋutikɔkɔe ɖe dzi ɖe, nu ka ta wogabu fɔm be menye nu vɔ̃ la ɖo? Nu ka ta womagblɔ be
abe ale si ame aɖewo ka aʋatso ɖe mía si ene be míegblɔ be mina míawɔ nu vɔ̃ be nu nyui nado tso eme o ɖo. Enyo be woabu fɔ wo. Ame dzɔdzɔe aɖeke meli o. Aleke míawu nya la nue? Ɖe míagblɔ be míenyo wu ame bubuwoa? Ao, mele eme nenema o. Elabena míegblɔ xoxo be Yudatɔwo kple ame siwo menye Yudatɔwo o la siaa nye nu vɔ̃ wɔlawo. Abe ale si Ŋɔŋlɔ Kɔkɔe la gblɔe ene la, ame dzɔdzɔe aɖeke meli o, ɖeka pɛ hã meli o. Ame aɖeke mese egɔme o. Ame aɖeke medi Mawu o. Ame sia ame tra mɔ. Wo katã wogblẽ. Ame aɖeke meli si wɔa nu nyui o. Ame ɖeka pɛ hã meli o. Woƒe ve mele abe yɔdonuvowo ene. Woƒe aɖewo srɔ̃ alakpadada. Aʋatsokaka yɔ aɖe dzi na wo. Ƒli ƒe aɖi le woƒe nuyiwo ŋu. Woƒe nu me yɔ fũu kple fiƒode kple vevesese helĩhelĩ. Woɖe abla ɖe ʋukɔkɔɖi ŋu. Gbegblẽ kple nuxaxa le woƒe mɔwo dzi, eye womenya ŋutifafa ƒe mɔ o. Mawuvɔvɔ̃ aɖeke mele woƒe ŋkuwo me o. Azɔ la, míenya be nya sia nya si se la gblɔ la, egblɔe na ame siwo le se la te, be amewo nazi ɖoɖoe, eye Mawu nadrɔ̃ ʋɔnu xexea me katã. Eya ta Mawu matso afia na ame aɖeke be ele dzɔdzɔe to se la dzi wɔwɔ me o, ke boŋ to se la me la, míedea dzesi nu vɔ̃. Dzɔdzɔenyenye to xɔse me. Ke azɔ la, woɖe dzɔdzɔenyenye tso Mawu gbɔ fia mí se la manɔmie. Se la kple nyagblɔɖilawo ɖi ɖase tso eŋuti. Dzɔdzɔenyenye sia si tso Mawu gbɔ la vana to Yesu Kristo dzixɔse me na ame siwo katã xɔe se la. Vovototo aɖeke mele eme o, elabena wo katã wowɔ nu vɔ̃, eye Mawu ƒe ŋutikɔkɔe bu ɖe wo, eye wotso afia na wo faa to eƒe amenuveve si va to ɖeɖedɔ si Kristo Yesu va wɔ la me. Mawu tsɔe na abe vɔsa ene ɖe mía nu to eƒe ʋu la dzi xɔse me. Ewɔ esia be yeaɖe yeƒe nu dzɔdzɔe wɔwɔ afia, elabena le eƒe lɔlɔ̃ ta la, mena tohehe amewo ɖe nu vɔ̃ siwo wowɔ la ta o. Ewɔ esia tsɔ ɖe eƒe lɔlɔ̃ fia le egbeŋkekewo me, be wòanye dzɔdzɔetɔ kple ame si tsɔa afia na ame siwo xɔ Yesu dzi se la. Esia ta adegbeƒoƒo aɖe lia? Adegbeƒoƒo aɖeke meli o. Nu ka ta míeƒo adegbe ɖo? To se la dzi wɔwɔ mea? Gbeɖe, ke boŋ to xɔse me. Elabena míexɔe se be ame akpɔ afiatsotso to xɔse me, ke menye to se la dzi wɔwɔ me o. Ɖe Mawu nye Yudatɔwo ɖeɖe ko ƒe Mawua? Ɖe Mawu menye ame siwo menye Yudatɔwo o hã ƒe Mawu oa? Ee, enye ame siwo menye Yudatɔwo o hã ƒe Mawu, elabena Mawu ɖeka koe li, ame si atso afia na aʋatsotsotɔwo kple aʋamatsomatsotɔwo to xɔse ɖeka ma me. Ɖe míate fli ɖe se la me to xɔse sia mea? Gbeɖe, ke boŋ se la le eteƒe. Nyanyui la abe ale si Yohanes ŋlɔe ene. Yohanes ƒe agbalẽ ta gbãtɔ. Nya la trɔ zu ŋutilã. Le gɔmedzedzea me la, nya la li, eye nya la li kple Mawu, eye nya lae nye Mawu. Eli kple Mawu le gɔmedzedzea me. To eya me wowɔ nuwo katã, eye eya manɔmee la, womewɔ naneke si wowɔ la o. Eya me agbe le, eye agbe sia nye amegbetɔwo ƒe kekeli. Kekeli la klẽ ɖe viviti me, eye viviti la mete ŋu ɖu edzi o. Ame aɖe va dzɔ si Mawu dɔ ɖo ɖa, eŋkɔe nye Yohanes. Ame sia va be yeaɖi ɖase tso kekeli la ŋu, ale be to eya dzi la,
amewo katã naxɔe ase. Menye Yohanes ye nye kekeli la o, eya la ɖeko wòva be yeaɖi ɖase le kekeli la ŋu. Kekeli vavã si klẽna na amewo katã la gbɔna va xexea me. Enɔ xexea me, gake xexea me mekpɔe dze sii o, evɔ eya dzi woto wɔ xexea me. Eva eya ŋutɔ tɔwo gbɔ, gake eya ŋutɔ ƒe amewo mexɔe o. Ke ame siwo katã xɔe, eye woxɔ eƒe ŋkɔ dzi se la, ena ŋusẽ wo be woazu Mawu ƒe viwo, ame siwo womedzi tso ʋu alo ŋutilã ƒe lɔlɔ̃nu alo ŋutsu ƒe lɔlɔ̃nu me o, ke boŋ tso Mawu ƒe lɔlɔ̃nu me. Nya la trɔ zu ŋutilã va nɔ mía dome, eye eƒe agbe yɔ fũu kple amenuveve kple nyateƒe la. Míekpɔ eƒe ŋutikɔkɔe si nye Mawu, Fofo la ƒe Vi ɖeka hɔ̃ la tɔ. Yohanes ɖi ɖase tso Yesu ŋu. Yohanes ɖi ɖase tso eŋuti gblɔ be, ame siae nye ame si ŋu menɔ nu ƒom le esi megblɔ be, ame aɖe si li xoxoxo hafi meva dzɔ la gbɔna. Ame sia de ŋgɔ wum sãa. Ena yayra geɖe mí tso eƒe amenuveve sɔgbɔ la me. Se la to Mose dzi va, ke Yesu Kristo ya tsɔ amenuveve kple nyateƒe la vɛ. Ame aɖeke mekpɔ Mawu kpɔ o, ame si nye Via ɖeka hɔ̃ la, ame si nɔ anyi ɖe Fofo la ƒe axadzi la, eyae ɖee fia mí. Yohanes Mawutsidetanamela ƒe gbedeasi. Azɔ esia nye Yohanes ƒe ɖaseɖiɖi esime Yudatɔ siwo le Yerusalem la dɔ nunɔlawo kple Levitɔwo ɖo ɖe egbɔ be woabiae be, ame kae nènye? Megbe o, ke boŋ eʋu eme na wo faa be, menye nyee nye Kristo la o. Wogabiae be, ekema ame kae nènye? Eliya? Egaɖo eŋu be, ao, menye Eliyae menye o. Wogabiae be, nyagblɔɖila lae nènyea? Eye wòɖo eŋu be, gbeɖe, menye nyee o. Wogabiae be, ke ame ka tututue nènye? Gblɔe na mí, ale be míanya nya si míagblɔ na ame siwo dɔ mí la. Gblɔ nya aɖe na mí tso ɖokuiwò ŋu. Yohanes ɖo eŋu na wo kple nyagblɔɖila Yesaya ƒe nya siawo be, nyee nye ame si le ɣli dom le gbea dzi ƒe gbe be, midzra Yehowa ƒe mɔ la ɖo wòanɔ dzɔdzɔe. Farisitɔwo ƒe ame dɔdɔwo hã biae be, esi menye wòe nye Kristo la, alo Eliya alo nyagblɔɖila la o ɖe, nu ka ta nèle mawutsi dem ta na amewo ɖo? Yohanes ɖo eŋu na wo be, mele mawutsi dem ta na amewo kple tsi, gake ame aɖe le mia dome si le yonyeme gbɔna, eye nyemedze be matu eƒe afɔkpaka gɔ̃ hã o. Nu siawo katã dzɔ le Betania, kɔƒe aɖe si le Yɔdan tɔsisi la godo, afi si Yohanes nɔ mawutsi dem ta na amewo le la me. Yesu, Mawu ƒe alẽvi la. Esi ŋu ke la, Yohanes kpɔ Yesu wògbɔna egbɔ, ale wòdo ɣli gblɔ be, mikpɔ ɖa, Mawu ƒe alẽvi si le xexe sia me ƒe nu vɔ̃wo ɖem ɖa lae nye ekem. Eya ŋutie menɔ nu ƒom le esi megblɔ be, ŋutsu aɖe gbɔna kpuie, ame si de ŋgɔ wum boo, eye wòli xoxoxo hafi nye ya meva dzɔ gɔ̃. Nye ŋutɔ nyemenya ame si wònye o.
ke nye dɔ koe nye be made mawutsi ta na amewo kple tsi, atsɔ ɖee afia Israel dukɔ la. Azɔ Yohanes ɖi ɖase le ale si wòkpɔ Gbɔgbɔ Kɔkɔe la wònɔ akpakpa ƒe nɔnɔme me, nɔ ɖiɖim ɖe Yesu dzi tso dziƒo la ŋu. Yohanes gagblɔ be, nye la, nyemenya be eyae nye amea o, gake esi Mawu ɖom ɖa be made mawutsi ta na amewo la, egblɔ nam be, ne ekpɔ Gbɔgbɔ Kɔkɔe la wòle ɖiɖim ɖe ame aɖe dzi la, nyae be eyae nye ame si dim nèle. Eyae ade mawutsi ta na amewo kple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la. Mekpɔe be nu sia tututue dzɔ ɖe ŋutsu sia dzi, eya ta meɖi ɖase be eyae nye Mawu ƒe Vi la. Yesu yɔ eƒe nusrɔ̃la gbãtɔwo. Le ŋkeke evea gbe la, Yohanes kple eƒe nusrɔ̃la eve aɖewo nɔ tsitre ɖe teƒe aɖe, eye Yesu va to wo gbɔ yina. Yohanes li ŋku ɖe Yesu dzi gãa hegblɔ be, mikpɔ ɖa, Mawu ƒe alẽvi lae nye ekem. Nusrɔ̃la eveawo se nya sia, eye wodze Yesu yome. Yesu trɔ kɔ kpɔ wo wonɔ eyome, eye wòbia wo be, nu ka dim miele? Woɖo eŋu be, Rabi, si gɔmee nye nufiala, afi ka nènɔna? Yesu gblɔ na wo be, miva kpɔe ɖa. Ale wokplɔe ɖo yi aƒe si me wònɔna la me, eye wonɔ egbɔ tso ɣetrɔ ga 4 me va se ɖe fiẽ hafi dzo. Ame siawo dometɔ ɖekae nye Andrea si nye Simon Petro nɔvi. Nu gbãtɔ si Andrea wɔ lae nye be edi nɔvia Simon, eye wògblɔ nɛ be, míekpɔ Mesia la, si gɔmee nye Kristo. Enumake wòkplɔ nɔvia Simon va Yesu gbɔ. Yesu kpɔe dũu, eye wògblɔ be, wòe nye Simon, Yohanes ƒe vi. Woayɔ wò azɔ be Kefa, si gɔmee nye kpe gbadza. Yesu yɔ Filipo kple Nataniel. Esi ŋu ke la, Yesu ɖoe be yeayi Galilea. Esi wònɔ mɔa dzi yina la, edo go Filipo, eye wògblɔ nɛ be, va, nàdze yonyeme. Filipo sia tso Betsaida si nye Andrea kple Petro wode. Filipo hã ɖe abla yi ɖaɖi Nataniel, eye wògblɔ nɛ be, nɔvi, míeke ɖe Mesia, ame si ŋuti woŋlɔ nu tsoe le nyagblɔɖilawo kple Mose ƒe sea me la ŋu. Eŋkɔe nye Yesu, eye fofoae nye Yosef si tso Nazaret. Nataniel gblɔ be, nu nyui aɖe ate ŋu ado tso Nazaretia? Filipo ɖo eŋu nɛ be, va kpɔe ɖa. Esi Yesu kpɔ Nataniel wògbɔna egbɔ la, egblɔ be, Israelvi vavã si me alakpa aɖeke mele o lae nye esi gbɔna. Nataniel bia Yesu be, aleke nèwɔ nya ame si ƒomevi menye? Yesu ɖo eŋu nɛ be, mekpɔ wò le gboti ma te ƒoƒoƒo hafi Filipo va yɔ wò. Nataniel gblɔ be, Nufiala, wòe nye Mawu ƒe Vi la vavã, wòe nye Israel ƒe fia la. Yesu gabiae be, ɖe nèxɔ dzinye se elabena mete ŋu kpɔ wò le gboti ma tea? Nu gãwo wu esia aɖe ame si menye la afia wò. Nyateƒe gblɔm mele na wò be, ele dziƒo kpɔ ge wòaʋu, eye mawudɔlawo anɔ Amegbetɔ Vi la gbɔ vam.
aganɔ dziƒo yim. Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ. Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta gbãtɔ. Xexemewɔwɔ. Le gɔmedzedzea me la, Mawu wɔ dziƒo kple anyigba. Anyigba nɔ nyamaa, nɔnɔme aɖeke meli nɛ o. Ele ƒuƒlu, eye viviti do ɖe tsigbana la dzi. Eye Mawu ƒe gbɔgbɔ nɔ agba sam le tsia dzi. Mawu gblɔ be kekeli nedo, eye kekeli do. Mawu kpɔ be kekeli la nyo, eye wòma kekeli la tso viviti la gbɔ. Mawu yɔ kekeli la be ŋkeke, eye wòyɔ viviti la be zã. Ale zã do, eye ŋu ke. Esia nye ŋkeke gbãtɔ. Mawu gblɔ be lilikpo nedo, eye wòama tsi si le lilikpo la te kple esi le lilikpo la tame la me, eye wòva eme nenema. Ale Mawu wɔ lilikpo, eye wòma tsi si le lilikpo la te la ɖa tso esi le lilikpo la tame la gbɔ, eye wòva eme. Mawu yɔ lilikpo la be dziƒo, zã do, eye ŋu ke. Esia nye ŋkeke evelia. Mawu gblɔ be mina tsi si le lilikpo la te la naƒo ƒu ɖe teƒe ɖeka, be anyigba ƒe ƒuƒuiƒe nadze. Eva eme nenema. Mawu yɔ ƒuƒuiƒe la be anyigba, eye wòyɔ tsi siwo ƒo ƒu la be atsiaƒuwo. Mawu kpɔe be enyo. Mawu gblɔ be mina nuwo namie ɖe anyigba la dzi, atitsekuwo kple ati siwo tsena, eye ku nɔ tsetseawo me wotɔxɛ la. Eva eme nenema. Tete nuwo mie ɖe anyigba la dzi, ati siwo tsea ku wotɔxɛ, eye Mawu kpɔe be enyo. Zã do, eye ŋu ke. Esia nye ŋkeke etɔ̃lia. Mawu gblɔ be mina akaɖiwo nanɔ dziŋgɔli la me, be woama ŋkeke ɖa tso zã gbɔ, eye woanye dzesi siwo afia ɣeyiɣiwo, ŋkekewo kple ƒewo, eye woanye akaɖiwo le dziŋgɔli la me, be woana kekeli anyigba, eye wòva eme nenema. Mawu wɔ nukeklẽ gã eve, ɣe kple ɣleti, be woaklẽ ɖe anyigba dzi. Eɖoe be nukeklẽ gãtɔ si nye ɣe la naklẽ le ŋkeke me, eye suetɔ si nye ɣleti la naklẽ le zã me. Ewɔ ɣletiviwo hã. Mawu tsɔ wo ɖo lilikpo la ŋu be woana kekeli anyigba, aɖu zã kple ŋkeke dzi, eye woama kekeli ɖa tso viviti gbɔ. Nu sia dze Mawu ŋu. Ale zã do, eye ŋu ke. Esia nye ŋkeke enelia. Mawu gblɔ be tɔmelãwo nedzi ɖe tsiawo me, eye xeviwo nedzo le yame le dziŋgɔli la ƒe ŋkume. Ale Mawu wɔ ƒumela gãwo kple nu gbagbe siwo tana, eye wonɔa tsi me la ƒomevi vovovowo kple xevi siwo dzona la ƒomeviwo katã. Mawu kpɔe be enyo. Mawu yra wo gblɔ be midzi ne miasɔ gbɔ, miayɔ atsiaƒuwo me, eye miana xeviwo nasɔ gbɔ le anyigba dzi, eye zã do, eye ŋu ke. Esia nye ŋkeke atɔ̃lia. Mawu gblɔ be anyigba nedzi lã kple nu gbagbe ɖe sia ɖe ƒomevi, nyiwo, nutatawo kple gbemelã ɖe sia ɖe tɔgbi, eye wòva eme nenema. Mawu wɔ lã wɔdãwo, nyi kple nutatawo dometɔ ɖe sia ɖe tɔgbi, eye Mawu kpɔ be enyo. Mawu gblɔ be mina míawɔ ame ɖe míaƒe nɔnɔme me, wòaɖi mí,
eye wòɖu ƒumelãwo, dziƒoxewo, aƒemelãwo kple gbemelãwo katã, kpakple nu gbagbe siwo katã tana le anyigba dzi la dzi. Ale Mawu wɔ ame ɖe eya ŋutɔ ƒe nɔnɔme me. Mawu ƒe nɔnɔme me wòwɔ ame ɖo, ŋutsu kple nyɔnu wòwɔ. Mawu yra wo gblɔ na wo be, midzi miayɔ anyigba blibo la dzi, eye miaɖu edzi. Miawoe nye tɔmelãwo, dziƒoxewo kple lã siwo katã tana le anyigba dzi la dziɖulawo. Mawu gagblɔ be, metsɔ nu miemie siwo tsea ku le anyigba blibo la dzi kple atitsekuwo na mi abe miaƒe nuɖuɖu ene. Metsɔ gbewo kple atiwo katã na lãwo kple xeviwo kple nu siwo katã tana siwo me agbe le anyigba dzi abe woƒe nuɖuɖu ene. Eye wòva eme nenema. Mawu lé ŋku ɖe nu siwo katã wòwɔ la ŋu, eye wòkpɔe be wonyo ŋutɔ. Zã do eye ŋu ke. Esia nye ŋkeke 8. Salmo gbãtɔ. Woayra ame si mezɔna ɖe ame vɔ̃ɖiwo ƒe aɖaŋuɖoɖo nu, alo nɔa tsitre ɖe nu vɔ̃ wɔlawo ƒe mɔ dzi loo, alo nɔ anyi ɖe fewuɖulawo dome o. Ke boŋ ekpɔ dzidzɔ le Yehowa ƒe se la ŋu, eye wòda ŋugble le eŋu zã kple keli. Eya amea ɖi ati si wodo ɖe tɔʋuwo to, esi tsea ku le etseɣi, melũa xe o, eye nu sia nu si wòwɔna la, edzea edzi nyuie. Mele alea na ame vɔ̃ɖi ya o. Wole abe blitsro si ya ƒona dzonae la ene. Eya ta ame vɔ̃ɖi manɔ te le ʋɔnudrɔ̃gbe, alo nu vɔ̃ wɔlawo nanɔ ame dzɔdzɔewo ƒe hame o. Elabena Yehowa kpɔ ame dzɔdzɔewo ƒe mɔ ta, ke ame vɔ̃ɖiwo ƒe mɔ atsrɔ̃ gbidii. Salmo 51. David ƒe ha na hɛnɔ la. Ekpa ha sia esime wòwɔ ahasi kple Batseba, eye nyagblɔɖila Natan va egbɔ. O Mawu, kpɔ nye nublanui le wò lɔlɔ̃ si meʋãna o la ta. Le wò dɔmenyo sɔgbɔ la nu, tutu nye dzidadawo ɖa, klɔ nye vodadawo katã ɖa, eye nàle tsi nam. Ŋunye nakɔ tso nye nu vɔ̃wo me, elabena menya nye dzidadawo, eye nye nu vɔ̃wo le nye ŋkume ɖaa. Ŋuwò, wò ko ŋu mewɔ nu vɔ̃ ɖo, eye nu si nye vɔ̃ le wò ŋkume la mewɔ. Eya ta ne ele nu ƒom la, woaɖi afia be tɔwò dzɔ, eye ne etso afia la, woagblɔ be ele eteƒe. Vavã, wodzim ɖe nu vɔ̃ me, eye nu vɔ̃ me danye fɔ nye fu ɖo. Vavã, nyateƒe si tso dzi me ke la nedina. Efia nunyam le ememe ke. Klɔ ŋutinye kple kakle, eye ŋunye naɖi. Le tsi nam, eye mafu tititi wu aklala. Na mase dzidzɔkpɔkpɔ kple aseyetsotso, ne nye ƒu siwo nèŋe la nakpɔ dzidzɔ. Ɣla wò mo ɖe nye nu vɔ̃wo, eye nàtutu nye vodadawo katã ɖa. O Mawu, wɔ dzi dzadzɛ aɖe nam, eye nàgbugbɔ gbɔgbɔ si li ke la de menye. Mègatsɔm ƒu gbe le wo ŋkume, alo nàxɔ wò gbɔgbɔ kɔkɔe la le asinye o. Gbugbɔ ɖeɖekpɔkpɔ ƒe dzidzɔ de menye, eye nàna gbɔgbɔ si le klalo la be wòalém ɖe asi. Ekema mafia wò mɔwo dzidalawo, eye nu vɔ̃ wɔlawo atrɔ va gbɔwò. O Mawu, ɖem tso ʋukɔkɔɖi ƒe nu vɔ̃ me. Wò Mawu si ɖem, eye nye aɖe adzi ha le wò dzɔdzɔenyenye ŋu. O Aƒetɔ, ke nye nuyiwo, eye nye nu aɖe gbeƒã wò kafukafu. Media vɔsa o, anye ne metsɔe na wò.
numevɔsa hã medɔ dzidzɔ na wò o. Vɔsa siwo nye Mawu tɔe nye gbɔgbɔ siwo gbã. O Mawu, màdo vlo dzi si gbã hetugu la o. Na nu nadze dzi na Zion le wò didi nyui la nu, eye nàɖo Yerusalem ƒe gliwo te. Ekema dzɔdzɔenyenye vɔsawo kple numevɔsa blibowo ava gbɔwò, ado dzidzɔ na wò, eye woatsɔ nyitsuwo asa vɔe le wò vɔsamlekpui dzi. Salmo 81. Asaf ƒe ha na hɛnɔ la, woadzi ɖe Gitit ƒe gbeɖiɖi nu. Midzi ha, mikpɔ dzidzɔ ɖe Mawu míaƒe ŋusẽ la ŋu, eye mitso aseye kple ɣli ɖe Yakob ƒe Mawu la ŋu. Mido ha ɖa, xatsɛwo neɖi, miƒo kasaŋku kple gakasaŋku siwo ƒe gbe me kɔ. Miku lãdzokpewo le dzinu yeye dzi, kple ne dzinu sɔ tegble le miaƒe ŋkekenyui ɖugbe. Esia nye se na Israel kple ɖoɖo na Yakob ƒe Mawu la. Esi Mawu tso ɖe Egiptetɔwo ŋu la, eɖoe anyi be wòanye se na Yosef, afi si míese gbegbɔgblɔ si gɔme míese o la le. Egblɔ be, meɖe agba la ɖa le woƒe abɔta, eye woɖe woƒe asiwo ɖa le kusi la ŋuti. Míeyɔm le míaƒe xaxa me, eye mexɔ na mi. Metɔ na mi le dziɖegbelilikpo la me. Medo mi kpɔ le Meriba tsi la gbɔ. Sela, misi, o nye dukɔ, maxlɔ̃ nu mi. O Israel, nenye ɖe nàɖo tom ɖe, dzromawu aɖeke maganɔ dowòme o. Màgade ta agu na Mawu tutɔ aɖeke o. Nyee nye Yehowa, wò Mawu, ame si kplɔ wò do goe tso Egipte. Ke wo nu baa, eye mana wòayɔ. Ke nye dukɔ meɖo to nye gbe o. Israel gbe mebɔbɔ eɖokui nam o. Eya ta meɖe asi le wo ŋu na woƒe dzi sesẽwo, ne woadze nu siwo woawo ŋutɔ ɖo la yome. Ɖe wònye dukɔ aɖo tom, eye Israel nazɔ nye mɔwo dzi la, aleke nyemahabɔbɔ woƒe futɔwo ɖe anyi kaba, eye nyemahakɔ nye asiwo dzi ɖe woƒe ketɔwo ŋue o. Ame siwo lé fu Yehowa la ada alakpa le ŋkume, eye woƒe tohehe anɔ anyi tegbee. Ke míaɖu bliwɔ nyuitɔ, eye matsɔ kpetomenyitsi aɖi ƒoe na mi. Yohanes ƒe agbalẽ ta 9. Yesu yɔ dɔ ŋutsu aɖe si wodzi ŋkuagbãtɔe. Esi Yesu yina la, ekpɔ ŋutsu aɖe si wodzi ŋkuagbãtɔe. Nusrɔ̃lawo bia Yesu be, Nufiala, ame kae wɔ nu vɔ̃? Ŋutsu sia alo edzilawo ƒe nu vɔ̃wo tae wodzi ŋkuagbãtɔea? Eya ŋutɔ ƒe nu vɔ̃e wɔe be wòle ala loo, alo edzilawo ƒe nu vɔ̃woea? Yesu ɖo eŋu na wo be, menye ame sia alo edzilawo ƒe nu vɔ̃ ta ame sia ƒe ŋku gbã ɖo o. Wodzii nenema be woatsɔ aɖe Mawu ƒe ŋusẽ afia. Esi ŋu ke la, ele be míawɔ ame si dɔm la ƒe dɔ. Ne zã do la, ame aɖeke mate ŋu awɔ dɔ o. Zi ale si mele xexea me la, nyee nye xexea me ƒe kekeli la. Esi wògblɔ nya sia la, ɖe ta ɖe anyigba, eye wòtsɔ ta la bloba vi aɖe ɖe asi hesisi ɖe ŋkuagbãtɔ la ƒe ŋkuwo dzi. Azɔ egblɔ nɛ be, yi nàle tsi le Siloam ta la me. Siloam gɔmee nye, wodɔe ɖa. Ŋkuagbãtɔ la yi ɖawɔ abe ale si Yesu gblɔ nɛ la ene, eye enumake eƒe ŋkuwo ʋu, wòkpɔ nu. Ŋutsu sia ƒe aƒelikawo kple ame siwo katã nyae tsã be nubiala wònye la bia wo nɔewo be,
Alo ɖe menye ŋkuagbãtɔ ma si nɔ nu biam lae nye esia oa? Ame aɖewo be eyae, eye ɖewo hã be menye eyae o, ɖeko wòɖii. Ke ŋutsu la ŋutɔ gblɔ be, nyee. Ameawo biae be, ke aleke wɔ hafi wò ŋkuwo ʋu? Ŋutsu la ɖo eŋu na wo be, ŋutsu aɖe si woyɔna be Yesu lae nya anyi vi aɖe tsɔ sisi ɖe nye ŋkuwo dzi, hegblɔ nam be maɖale tsi le Siloam ta la me. Mewɔ esia ale nye ŋkuwo ʋu, eye mede asi nukpɔkpɔ me. Ameawo gabiae be, afi ka ame sia le? Eɖo eŋu na wo be, nyemenya o. Farisitɔwo ku nya me tso dɔyɔyɔ la ŋu. Ale ameawo kplɔ ŋutsu la yi ɖe Farisitɔwo gbɔe. Ke gbe si gbe Yesu nya anyi tsɔ ʋu ŋku nɛ la nye Dzudzɔgbe ŋkeke. Farisitɔ la hã biae be aleke wòwɔ hafi nèle nu kpɔm? Egblɔ na wo be, etsɔ basisi ɖe nye ŋkuwo dzi, eye meɖale tsi, eye nye ŋkuwo ʋu, eye mele nu kpɔm. Farisitɔwo dometɔ aɖewo gblɔ be, ŋutsu sia metso Mawu gbɔ o, elabena mede bubu Dzudzɔgbe ŋkeke la ŋu o. Ke bubuawo bia be, aleke nu vɔ̃ wɔla nate ŋu awɔ nukunu siawoe? Ale mama ɖo wo dome. Mlɔeba la, wogatrɔ ɖe ŋkuagbãtɔ la ŋu hebiae be, ame ka ƒomevi nèbu be enye? Woe wòʋu ŋku na. Ŋutsu la ɖo eŋu na wo be, nyagblɔɖila wònye. Yudatɔwo mexɔe se be ŋutsu la nye ŋkuagbãtɔ, eye Yesu ʋu eƒe ŋkuwo o va se ɖe esime woyɔ edzilawo vɛ. Wobia wo be, mia vie nye ame sia? Ŋkuagbãtɔe wònye hafi miedzia? Nenye be ele eme nenema ɖe, aleke wɔ wòle nu kpɔm fifia? Edzilawo ɖo eŋu be, vavã mía vie, eye ŋkuagbãtɔe míedzii, gake míenya ale si wòwɔ hafi le nu kpɔm o, eye míenya ame si ʋu eƒe ŋkuwo nɛ o. Mibia eya ŋutɔ, etsi, ate ŋu aƒo nu, aɖe eɖokui nu. Edzilawo gblɔ nya sia, elabena wonɔ vɔvɔ̃m na Yudatɔwo, elabena Yudatɔwo ɖoe be ame si agblɔ be Yesue nye Kristo la, woanyae le gbedoxɔ la me. Esia ta dzilawo gblɔ be, etsi, mibia eya ŋutɔ ɖo. Farisitɔawo gayɔ ŋutsu si ƒe ŋkuwo gbã kpɔ la zi evelia, eye wogblɔ nɛ be, kafu Mawu boŋ, míenya be nu vɔ̃ wɔla wònye. Ŋutsu la ɖo eŋu na wo be, eɖanye nu vɔ̃ wɔla o, eɖanye ame nyui o, nyemenya o. Nu ɖeka si ko menya lae nye be, tsã la, menye ŋkuagbãtɔ, ke azɔ la, mele nu kpɔm. Ameawo gabiae be, nu ka wòwɔ na wò? Aleke wòwɔ hafi ʋu wò ŋkuwo na wò? Ŋutsu la ɖo eŋu na wo be, megblɔ nya sia na mi xoxo, gake miesee o. Nu ka ta miedi be magagblɔe na mi ɖo? Alo ɖe miedi be yewoazu eƒe nusrɔ̃lawoa? Farisitɔawo de asi ŋutsu la dzudzu me hegblɔ be, wò la, ŋutsu sia ƒe nusrɔ̃lae nènye, ke míawo la, Mose ƒe nusrɔ̃lawoe míenye. Míenya be Mawu ƒo nu na Mose, ke ame sia la, míenya afi si wòtso hã o. Ŋutsu la ɖo eŋu na wo be, ewɔ nuku ŋutɔ be mienya afi si wòtso o, gake eyae ʋu nye ŋkuwo nam. Mienya be Mawu meɖoa to nu vɔ̃ wɔlawo o,
ke boŋ eɖoa to Mawuvɔ̃la kple ame si wɔa eƒe lɔlɔ̃nu. Ame aɖeke mese kpɔ be ame aɖe ʋu ŋku na ame si wodzi ŋkuagbãtɔe kpɔ o. Ɖe ŋutsu sia metso Mawu gbɔ o la, mate ŋu awɔ naneke o. Wogblɔ na ŋutsu la be, wò la, ŋuvɔ me wodzi wò ɖo. Nu ka ta nèdi be yeafia nu mí ɖo? Ale wonyae do goe. Ŋkuagbãtɔnyenye le gbɔgbɔ me. Yesu se be wonya ŋutsu sia le gbedoxɔ me, eya ta esi wòdo goe la, ebiae be, exɔ Amegbetɔ Vi la dzi sea? Ŋutsu la biae be, Aƒetɔ, ame kae? Gblɔe nam, ne maxɔ edzi ase. Yesu gblɔ nɛ be, ame si nèle kpɔkpɔm lae. Le nyateƒe me la, eyae le nu ƒom na wò fifia. Ŋutsu la gblɔ be, Aƒetɔ, mexɔe se, eye wòsubɔe. Yesu gblɔ nɛ be, nye la, ʋɔnudɔdrɔ̃ ta meva xexea me ɖo, be ŋkuagbãtɔwo nakpɔ nu, eye ame siwo le nu kpɔm la nazu ŋkuagbãtɔwo. Farisitɔ siwo nɔ afi ma la biae be, ɖe nèle gbɔgblɔm be míawo hã míenye ŋkuagbãtɔwoa? Yesu ɖo eŋu na wo be, ne mienye ŋkuagbãtɔwo la, womabu fɔ mi be miewɔ nu vɔ̃ o. Gake esi miebe yewole nu kpɔm la, miaƒe nu vɔ̃wo anɔ mia dzi. Yohanes ƒe agbalẽ ta 10. Alẽkplɔla kple eƒe alẽha. Nyateƒe gblɔm mele na mi be, ame si megena ɖe alẽkpo la me to agboa nu o, ke boŋ wòɖatɔ afi bubu gena ɖe eme la, fiafitɔ kple adzodala wònye. Ke ame si tɔa agboa nu gena ɖe eme la, eyae nye alẽawo ƒe kplɔla. Agbonudzɔla ʋua agbo la nɛ, eye alẽawo ɖoa to eƒe gbe. Eyɔa eƒe alẽwo kple ŋkɔ, eye wòkplɔa wo doa goe. Ne ekplɔ eƒe alẽawo katã do goe la, edzea ŋgɔ na wo, eye wokplɔnɛ ɖo, elabena wonya eƒe gbe. Womadze ame bubu yome o, ke boŋ woasi le egbɔ, elabena womede dzesi eƒe gbe o. Yesu do lo sia na wo, gake womese nya si gblɔm wòle na wo la gɔme o. Yesu, alẽkplɔla nyui la. Eya ta Yesu gagblɔ na wo be, mele egblɔm na mi le nyateƒe me be, nyee nye agbo na alẽawo, eye ame siwo katã va do ŋgɔ nam la, alẽawo meɖo to wo o, elabena fiafitɔwo kple adzodalawo wonye. Nyee nye agbo la. Ame si to agbo la nu la, akpɔ ɖeɖe, age ɖe eme, agado aɖaɖu gbe damawo. Fiafitɔ la vana be yeafifi, awu ame, agblẽ nu, ke nye la, meva be woakpɔ agbe si de blibo la. Nyee nye alẽkplɔla nyui la. Alẽkplɔla nyui la tsɔ eƒe agbe na ɖe alẽawo ta. Ke aƒadɔwɔla si woxɔ be wòakpɔ alẽawo dzi la, ne ekpɔ amegaxi wògbɔna la, esina, elabena alẽawo menye etɔ o. Ale amegaxi la dzea alẽawo dzi, eye wokakana gbẽe. Aƒadɔwɔla la sina, elabena ɖeko wodɔe be wòakpɔ alẽawo dzi, eye metsɔa ɖeke le eme na alẽawo o. Nyee nye alẽkplɔla nyui la. Menya nye alẽwo, eye nye alẽwo hã nyam,
Abe ale si fofonye nyam ene la, nenema ke nye hã menya fofonye, eye metsɔ nye agbe na ɖe alẽawo ta. Alẽha bubuwo le asinye, siwo mele alẽkpo sia me o. Ele be makplɔ wo va gbɔnye, woawo hã woase nye gbe be wo katã woanye alẽha ɖeka, anɔ kplɔla ɖeka te. Fofonye lɔ̃m, elabena metsɔ nye agbe ɖo anyi be magaxɔe. Ame aɖeke mate ŋu axɔe le asinye o. Nye ŋutɔe lɔ̃ tsɔ nye agbe ɖo anyi. Ŋusẽ le asinye be matsɔ nye agbe aɖo anyi be magaxɔe. Sedede siae mexɔ tso fofonye gbɔ. Yesu ƒe nya siawo gahe mama ɖe Yudatɔwo dome. Wo dometɔ geɖewo gblɔ be gbɔgbɔ vɔ̃ le eme, eye wòle tsu kum. Migaɖo toe o. Ke ame bubuwo gblɔ be ame sia ƒe nyawo medze abe ame si me gbɔgbɔ vɔ̃ le la tɔ ene o. Ɖe gbɔgbɔ vɔ̃ ate ŋu aʋu ŋku na ŋkuagbãtɔa? Yudatɔwo ƒe dzimaxɔse. Ŋutikɔkɔŋkekenyui la ɖo le Yerusalem. Enye vuvɔŋɔli, eye Yesu nɔ gbedoxɔ la me nɔ zɔzɔm le teƒe si woyɔna be Solomo ƒe akpata la me. Yudatɔwo ƒo xlãe, eye wogblɔ nɛ be, ɣe ka ɣie nàna míatsi dzimaɖi se ɖo? Nenye wòe nye Kristo la, gblɔe na mí. Yesu ɖo eŋu na wo be, megblɔ ame si menye la na mi xoxo, gake miexɔe se o. Nukunu siwo wɔm mele le Fofonye ƒe ŋkɔ me la hã le ɖase ɖim le ŋunye, gake miexɔe se o, elabena menye nye alẽwo mienye o. Nye alẽwo sea nye gbe, menya wo, eye wodzea yonyeme. Mena agbe mavɔ wo, eye womatsrɔ̃ gbeɖe o. Ame aɖeke mate ŋu axɔ wo le asinye sesẽtɔe o, elabena Fofonye ame si tsɔ wo nam la nye gã wu ame sia ame. Ame aɖeke mate ŋu axɔ wo le Fofonye si sesẽtɔe o. Nye kple Fofonye la, ame ɖekae míenye. Yudatɔwo gafɔ kpe wo be yewoaƒui, gake Yesu gblɔ na wo be, Fofo la na mewɔ nukunuwo na mi. Nu siawo dometɔ ka ta miedi be yewoaƒu kpem ɖo? Yudatɔwo ɖo eŋu nɛ be, menye nukunu siwo nèwɔ la tae miedi be míaƒu kpe wo ɖo o, ke boŋ busunya siwo gblɔm nèle la tae. Nu ka ta wò amegbetɔ nèle ɖokuiwo yɔm be Mawu ɖo? Yesu ɖo eŋu na wo be, ɖe womeŋlɔe ɖe miaƒe se la me be megblɔe be mawuwo mienye oa? Ne woyɔ mi be mawuwo la, ame kawoe Mawu ƒe nya la va na? Eye womate ŋu ada le mawunya la dzi o. Eye aleke woabu tso ame si ŋu Fofo la kɔ heɖoe ɖe xexea me ŋu? Ekema nu ka ta mietsɔ nya ɖe ŋunye be megblɔ busunya, elabena megblɔ be menye Mawu ƒe vi? Ne menye Fofonye gbɔ nukunu siwo wɔm mele la tso o la, ekema migaxɔ dzinye se o. Ne mele nukunuwo wɔm, eye miexɔ dzinye se o hã la, mixɔ nukunu siwo mewɔ la dzi se, eye miadze sii be Fofo la le menye, eye nye hã mele Fofo la me. Ameawo gadi be yewoalée, gake edo go dzo le wo gbɔ. Yesu gatrɔ ɖatso Yɔdan tɔsisi la yi egodo, eye wòyi ɖanɔ afi si Yohanes nɔ mawutsi dem ta na amewo le tsã la. Enɔ afi sia, eye ame geɖewo va egbɔ. Ameawo gblɔ be,
Togbɔ be Yohanes mewɔ nukunu aɖeke o hã la, nya siwo katã Yohanes gblɔ tso ŋutsu sia ŋu la nye nyateƒe. Ame geɖewo xɔ Yesu dzi se le teƒe sia. Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ tawi 8. Abraham kple amedzro 3-awo. Yehowa gaɖe eɖokui fia Abraham esime Abraham nɔ ati gãwo te le Mamre. Le dzomeŋɔli ƒe ɣetrɔ aɖe, esime xexea me xɔ dzo la, Abraham nɔ eƒe agbadɔ ƒe mɔnu, kasia ekpɔ ŋutsu 3 gbɔna egbɔ. Etsi tsitre enumake, ƒu du yi ɖakpe wo, eye wòdo dzaa na wo. Egblɔ be, ne miave nunye la, nye aƒetɔ, ekema migato miaƒe dɔ la ŋu yi o. Mina woaku tsivi aɖe vɛ miaklɔ fɔe, eye miaɖi ɖe eme sẽe le ati sia te, eye madi nane na mi miaɖu be wòado ŋusẽ mi. Mitɔ vie hafi miagayi miaƒe mɔzɔzɔ dzi. Amedzroawo ɖo eŋu be, enyo, wɔ abe ale si nègblɔ ene. Abraham ƒu du yi eƒe agbadɔ me, eye wògblɔ na Sara be, netsɔ tɔ tatalĩ, kɔ wò wɔ nyuitɔ, eye nàtɔ tatalia wòasu na wo ame 3. Emegbe la, eƒu du yi nyihawo me, lé nyivi dami aɖe, eye wògblɔ na eƒe subɔla aɖe be wòawui enumake. Eteƒe medidi o. Etsɔ notsi babla kple notsi tsitɔ kple nyilã meme ɖo akɔme na wo. Enɔ atiawo te le amedzroawo gbɔ esime wonɔ nua ɖum. Wobiae be afi ka srɔ̃wò Sara le? Abraham ɖo eŋu be ele agbadɔ me. Wo dometɔ ɖeka gblɔ be, Yehowa gblɔ be, le ƒe si gbɔna me la, srɔ̃wò Sara adzi ŋutsuvi. Sara nɔ agbadɔ me le Abraham megbe nɔ nya siawo sem. Azɔ la, Abraham kple Sara tsi ŋutɔ, eye Sara ƒe vidziɣi va yi xoxoxo. Nu sia na Sara ko nu le tame, eye wògblɔ na eɖokui be, nyɔnu tsitsi abe nye ene nagadzi vi kple srɔ̃nye tsitsi sia. Yehowa gblɔ na Abraham be, nu ka ta Sara ko nu ɖo? Nu ka ta wògblɔ be, ɖe nyɔnu tsitsi abe nye ene ate ŋu adzi via? Ɖe nane sesẽ akpa na Yehowa le ƒe si gbɔna me, abe ale si megblɔ na wo xoxo ene la, Sara adzi ŋutsuvi. Ke Sara da alakpa be, nyemeko nu o, elabena evɔ̃. Ke egblɔ nɛ be, o, eko nu. Wogblɔ Sodom kple Gomora tsɔtsrɔ̃ ɖi. Le esia megbe la, ameawo dze mɔ ɖo ta Sodom, eye Abraham dze wo yome ɖaɖo wo ɖa. Yehowa gblɔ le eɖokui me be, ɖe maɣla nye ɖoɖowo ɖe Abraham mahã? Eyae azu dukɔ gã aɖe, eye wòahe yayra vɛ na dukɔwo katã le anyigba dzi. Kpe ɖe esia ŋu la, metiae be eƒe dzidzimeviwo nanye mawuvɔ̃lawo, ame siwo anye ame dzɔdzɔewo kple nuteƒewɔlawo, ale be mate ŋu awɔ nu siwo katã ŋugbe medo nɛ la. Ale Yehowa gblɔ na Abraham be, mese be Sodomtɔwo kple Gomoratɔwo nye nu vɔ̃ wɔlawo, eye nu sia nu si woawɔ la nye nu vɔ̃ɖi. Mele teƒe mawo yim be manya ne nya siawo nye nyateƒe alo aʋatso. Ekema manya nu si mawɔ. Ameawo trɔ ɖo ta Sodom, ke Abraham ya tɔ ɖe Yehowa ŋkume. Tete Abraham te ɖe eŋu hebiae be, ɖe nàtsrɔ̃ ame dzɔdzɔewo kpe ɖe ame vɔ̃ɖiwo ŋua? Ne àkpɔ ame dzɔdzɔe 50 le dua me ɖe?
ɖe nàtsrɔ̃ du blibo la, eye màkpɔ nublanui le ame dzɔdzɔe 50 ta oa? Esia masɔ o. Meka ɖe edzi be màwɔ nu ma tɔgbi awu ame dzɔdzɔewo kple ame vɔ̃ɖiwo siaa o. Nu ka ta nàhe to na ame dzɔdzɔewo kple ame vɔ̃ɖiwo siaa ɖekae ɖo? Eme kɔ ƒãa be màwɔ nenema o. Ɖe xexea me blibo la ƒe ʋɔnudrɔ̃la mawɔ nu dzɔdzɔe oa? Yehowa ɖo eŋu be, ne makpɔ ame dzɔdzɔe 50 le Sodom dua me la, ekema mave du blibo la nu ɖe ame dzɔdzɔeawo ta. Abraham gagblɔ be, togbɔ be menye vuvudedi kple afi ko hã la, esi medze nuƒoƒo kple wò aƒetɔ la gɔme xoxo ta la, ɖe mɔ na mayi edzi ko. Ne akpɔ ame 45 ko ɖe, ɖe nàtsrɔ̃ du la ɖe ame 5 makpɔmakpɔ ta? Yehowa gblɔ be, ne makpɔ ame dzɔdzɔe 45 la, du la o. Tete Abraham gayi edzi be, ne ame dzɔdzɔe 40 koe li ɖe. Yehowa ɖo eŋu be, ne makpɔ ame dzɔdzɔe 40 la, nyematsrɔ̃ du la o. Abraham gblɔ be, meɖe kuku, megana dzi naku wò o. Ɖe mɔ nam maƒo nu. Nenye ame 50 koe nakpɔ le afi ma ɖe? Yehowa ɖo eŋu be, ne makpɔ ame dzɔdzɔe 50 pɛ ko la, nyematsrɔ̃ du la o. Abraham yi edzi be, zi ale si medo dzi ƒo nu kple Yehowa ko la, na mayi edzi ko. Nenye ame 20 koe ɖe? Yehowa ɖo eŋu be, ekema nyematsrɔ̃ du la o, ɖe ame 20 mawo ta. Mlɔeba la, Abraham gblɔ be, o Yehowa, megado dɔmedzoe o. Nya ɖeka sia pɛ koe gale asinye. Nenye be ame dzɔdzɔe 10 pɛ ko nakpɔ ɖe? Yehowa ɖo eŋu be, ekema le ame 10 mawo ta la, nyematsrɔ̃ du la o. Esi Yehowa wu nya siawo gbɔgblɔ kple Abraham nu la, edzo, eye Abraham trɔ yi eƒe agbadɔ me. Romatɔ ƒe agbalẽ ta 8, agbenɔnɔ le gbɔgbɔ la me. Eya ta azɔ la, fɔbubu aɖeke megali na ame siwo le Kristo Yesu me la o, elabena to Yesu Kristo me la, gbɔgbɔ si naa agbe la ɖem tso nu vɔ̃ kple ku ƒe se la si me. Elabena nu si se la mete ŋu wɔ o, esi wògbɔdzɔ to ŋutilã me la, Mawu wɔe to via si wòɖo ɖa le nu vɔ̃ ŋutilã ƒe nɔnɔme me la dzi, eye wòtsɔ eɖokui sa vɔe ɖe míaƒe nu vɔ̃wo ta, eye wòbu fɔ nu vɔ̃ le ŋutilã me, be woawu se la ƒe dzɔdzɔenyenye nu le mí ame siwo mezɔna ɖe ŋutilã nu o, negbe le gbɔgbɔ nu ko la me. Ame siwo zɔna le ŋutilã nu la ƒe susuwo nɔ ŋutilã ƒe nudzodzrowo ŋuti, gake ame siwo zɔna le gbɔgbɔ la nu la ƒe susuwo nɔ gbɔgbɔ la ƒe nudzodzrowo ŋu. Elabena susu si ŋutilã la kplɔna la nye ku, ke susu si gbɔgbɔ la kplɔna la nye agbe kple ŋutifafa. Susu si ŋutilã la kplɔna la nye aɖika na Mawu, elabena mebɔbɔa eɖokui ɖe Mawu ƒe seawo te o, eye mate ŋui hã o. Eya ta ame siwo gale agbe le ŋutilã nu la, mate ŋu adze Mawu ŋu o. Ke miawo la, mienɔ agbe le ŋutilã nu o, ke boŋ mienɔ agbe le gbɔgbɔ la nu. Ne ele eme be Mawu ƒe gbɔgbɔ le mia me, eye ne Kristo ƒe gbɔgbɔ mele ame aɖe me o la, eya amea menye Kristo tɔ o. Ke ne Kristo le mia me la, miaƒe ŋutilã ku le nu vɔ̃ ta, gake gbɔgbɔ la nye agbe le dzɔdzɔenyenye ŋuti.
eye ne Mawu ƒe gbɔgbɔ si fɔ Yesu ɖe tsitre tso ame kukuwo dome le agbe le mia me la, ekema ame si fɔ Kristo ɖe tsitre la agbɔ agbe miaƒe ŋutilã siwo kuna la to eƒe gbɔgbɔ si le agbe le mia me la dzi. Eya ta nɔvi lɔlɔ̃awo, mienyi fe, gake menye ŋutilã si mienyi fe le be mianɔ agbe le ŋutilã nu o. Elabena ne miegale agbe le ŋutilã nu la, miaku. Gake ne mietsɔ gbɔgbɔ la ɖu ŋutilã ƒe nuwɔwɔwo dzi la, mianɔ agbe. Elabena ame siwo Mawu ƒe gbɔgbɔ kplɔna la, ame mawoe nye Mawu viwo. Elabena gbɔgbɔ si miexɔ la mewɔ mi mienye kluviwo be miaganɔ vɔvɔ̃m o, ke boŋ gbɔgbɔ si miexɔ la na vinyenye ƒe ŋusẽ mi, esime miedo ɣli be Aba, Fofo. Gbɔgbɔ la ŋutɔ ɖia ɖase kpena ɖe míaƒe gbɔgbɔ la ŋu be Mawu viwo míenye. Azɔ esi míenye viawo ta la, míezu eƒe kesinɔnuwo ƒe domenyilawo. Mawu ƒe domenyilawo kple ame siwo anyi dome kple Kristo, ne ele alea be míekpe fu kplii, be míakpɔ gome kplii le eƒe ŋutikɔkɔe me. Ŋutikɔkɔe si míava xɔ le fukpekpe megbe. Mebuna be fukpekpe siwo me to míele fifia la mate ŋu asɔ kple ŋutikɔkɔe si wole ɖeɖege afia le mía me la o, elabena Mawu ƒe nuwɔwɔwo katã tsɔ dzigbɔɖi kple mɔkpɔkpɔ le Mawu viwo ƒe ɖeɖefia la lalam, elabena nuwɔwɔ la le gbegblẽ me, nu si menye eƒe didi o, ke boŋ ame si he gbegblẽ sia vɛ la ƒe lɔlɔ̃nu wònye kple mɔkpɔkpɔ, be nuwɔwɔ la axɔ ablɔɖe tso gbegblẽ ƒe kluvinyenye me age ɖe Mawu viwo ƒe ŋutikɔkɔe ƒe ablɔɖe la me. Elabena míenya be nuwɔwɔ blibo la katã le veve sem abe fuɖuame ene va se ɖe fifi, gake menye eya ɖeɖe koe o, ke boŋ mí ame siwo xɔ gbɔgbɔ ƒe ŋgɔgbenu la, míawo hã míele ŋeŋem le mía ɖokuiwo me hele vinyenye si nye míaƒe ŋutilã ƒe ɖeɖe kpɔkpɔ la lalam, elabena woɖe mí to mɔkpɔkpɔ sia me. Gake mɔkpɔkpɔ si kpɔa nu kple ŋku la menye mɔkpɔkpɔ wònye o. Ame kae kpɔ mɔ na nu si su esi xoxo mahã? Gake ne míele mɔ kpɔm na nu si mesu mía si haɖeke o la, míelalanɛ le dzigbɔɖi me. Nenema ke gbɔgbɔ la kpena ɖe mía ŋu le míaƒe gbɔdzɔgbɔdzɔ me, elabena míenya nu si ta míado gbe ɖa ɖo gɔ̃ hã o, gake gbɔgbɔ la ŋutɔ xɔ nya ɖe akpɔ ɖe mía nu le ŋeŋe manyagblɔ aɖe me. Ke ame si dzroa míaƒe dziwo me la nyaa nu si gbɔgbɔ la le didim, elabena gbɔgbɔ la xɔa nya ɖe akɔ na Mawu ƒe amewo le Mawu ƒe lɔlɔ̃nu me. Ke míenya be le nuwo katã me la, Mawu wɔa nu hena ame siwo lɔ̃nɛ la ƒe nyui, ame siwo woyɔ le eƒe tameɖoɖoɖi nu, elabena ame siwo Mawu nya ɖi la, woawo ke wòɖo ɖi be woanɔ via ƒe nɔnɔme me, be wòanye ŋgɔgbevi le nɔviawo dome. Eye ame siwo wòɖo ɖi la, woawo ke hã wòyɔ. Ame siwo wòyɔ la, woawo wòtso afia na, eye ame siwo wòtso afia na la, woawo ŋuti wòkɔ. Míewu dziɖulawo. Nu ka gɔ̃ míagblɔ tso nu siawo ŋu? Ne Mawu le mía dzi la, ame kae ate ŋu atsi tsitre ɖe mía ŋu? Ame si meve eya ŋutɔ via nu o, ke boŋ wòtsɔe na ɖe mí katã ta, ɖe matsɔ nu bubu ɖe sia ɖe hã ana mí oa? Ame kae ate ŋu atsɔ nya ɖe mí ame siwo Mawu tia na eɖokui la ŋu? Mawue nye afiatsola. Ekema ame kae abu fɔ mí? Ame aɖeke mabu fɔ mí o. Kristo Yesue nye ame si ku. Ke nu si gawu lae nye be eyae wofɔ ɖe tsitre tso ame kukuwo dome.
eye wònɔ anyi ɖe Mawu ƒe nuɖusime, eye wòle kuku ɖem ɖe mía ta le dziƒo. Nu kae ama mí ɖa tso Kristo ƒe lɔlɔ̃ gbɔ? Fuwɔame loo alo xaxa? Yometiti loo alo dɔwuame? Amamanɔnɔ loo, dzɔgbevɔ̃e loo alo yie? Abe ale si woŋlɔe ɖi ene be, le tawò míeɖoa ku ƒe xaxawo me le ŋkeke blibo la me. Wobua mí abe alẽ siwo wokplɔ yina wu ge la ene. Gake le nu siawo katã me la, míeɖu dziglo le ame si lɔ̃ mí la me, elabena menyae keŋ be eɖanye ku o, eɖanye agbe o, eɖanye mawudɔlawo o, eɖanye gbɔgbɔ vɔ̃wo o, eɖanye nu siwo li fifia o, eɖanye nu siwo le vava ge o, eɖanye ŋusẽwo o, eɖanye kɔkɔƒe o, eɖanye gogloƒe o, alo nuwɔwɔ bubu aɖe o, womate ŋu ama mí ɖa tso Mawu ƒe lɔlɔ̃ si le Kristo Yesu míaƒe Aƒetɔ me la gbɔ o. Psalmo 118. Mida akpe na Yehowa, elabena eƒe dɔme nyo, eye eƒe lɔlɔ̃ li ɖaa. Israel negblɔ be, eƒe lɔlɔ̃ li ɖaa. Aron ƒe aƒe la negblɔ be, eƒe lɔlɔ̃ li ɖaa. Ame siwo vɔ̃ Yehowa la negblɔ be, eƒe lɔlɔ̃ li ɖaa. Le nye vevesese me, medo ɣli yɔ Yehowa, etɔ nam, eye wòɖe gam. Yehowa li kplim, eya ta nyemavɔ̃ o. Nu ka amegbetɔ awɔm? Yehowa li kplim, eyae nye nye xɔnametɔ. Makpɔ nye futɔwo ta ɖa le dziɖuɖu me. Enyo be woatsɔ Yehowa awɔ sitsoƒee wu be woaɖo ŋu ɖe amegbetɔ ŋu. Enyo be woatsɔ Yehowa awɔ sitsoƒee wu be woaɖo ŋu ɖe dumegãwo ŋu. Dukɔwo katã ɖe to ɖem, gake le Yehowa ƒe ŋkɔ me, metsrɔ̃ wo katã. Woɖe to ɖem, gake le Yehowa ƒe ŋkɔ me, metsrɔ̃ wo katã. Woƒo kɔ ɖe ŋunye abe anyiwo ene, gake wo nu va yi kaba abe ŋuvedzo ene. Ee, Yehowa ƒe ŋkɔ mee metsrɔ̃ wo le. Wotu asim do ɖe megbe, eye medze anyi kloe, gake Yehowa xɔ nam. Yehowae nye nye ŋusẽ kple nye ha, eye wòzu nye xɔname. Aseyetsotso kple dziɖuɣli le ɖiɖim le ame dzɔdzɔewo ƒe agbadɔ me be, Yehowa ƒe nuɖusi wɔ nu dzɔatsuwo. Yehowa ƒe nuɖusi le dzi bobobo. Yehowa ƒe nuɖusi wɔ nu dzɔatsuwo. Nyemaku o, ke boŋ manɔ agbe, eye maɖe gbeƒã nu siwo Yehowa wɔ. Yehowa he to nam vevie, gake metsɔm de asi na ku o. Miʋu dzɔdzɔenyenye ƒe agbowo nam. Mage ɖe eme, eye mada akpe na Yehowa. Esiae nye Yehowa ƒe agbo, afi si dzɔdzɔetɔwo ato age ɖe eme. Mada akpe na wò, elabena eɖo tom, eye nèzu nye xɔname. Kpe si xɔtulawo gbe la, eyae va zu dzogoedzikpe. Yehowae wɔ esia, eye wònye nukunu le míaƒe ŋkume. Esia nye ŋkeke si Yehowa wɔ. Mina míakpɔ dzidzɔ, atso aseye le eme. O Yehowa, ɖe mí. O Yehowa, na wòdze edzi na mí dzro. Woayra ame si gbɔna le Yehowa ƒe ŋkɔ me. Míeyra wò tso Yehowa ƒe aƒe me. Yehowae nye Mawu, eye wòna eƒe kekeli klẽ ɖe mía dzi. Mitsɔ miaƒe atilɔwo ɖe asi, ne miage ɖe ŋkekenyuiɖulawo ƒe hame ayi ɖe keke vɔsamlekpui la ƒe dzowo gbɔ. Wòe nye nye Mawu, eya ta mada akpe na wò. Wòe nye nye Mawu, eya ta mado wò ɖe dzi. Mida akpe na Yehowa, elabena eƒe dɔme nyo, eye eƒe lɔlɔ̃ li tegbetegbe. Romatɔwo ƒe agbalẽ 5. Ŋutifafa kple mɔkpɔkpɔ. Eya ta esi wotso afia na mí to xɔse me la, ŋutifafa le mí kple Mawu dome to míaƒe Aƒetɔ Yesu Kristo dzi.
ame si me mɔnukpɔkpɔ su mía si le to xɔse me heyina ɖe amenuveve sia gbɔ si me míetsia tsitre ɖo la, eye míeƒo adegbe le Mawu ƒe ŋutikɔkɔe ƒe mɔkpɔkpɔ la ŋuti. Ke menye esia ɖeɖe ko o, ke boŋ míeƒo adegbe le míaƒe fukpekpewo me hã, elabena míenya be fukpekpe dzia dzidodo, ke dzidodo dzia kelili, eye kelili dzia mɔkpɔkpɔ. Ke mɔkpɔkpɔ menana ŋukpe ame o, elabena wotrɔ Mawu ƒe lɔlɔ̃ kɔ ɖe míaƒe dziwo me to Gbɔgbɔ Kɔkɔe si wona mí la me. Kpɔ ɖa, le ɣeyiɣi nyuitɔ dzi, esi míeganye gbɔdzɔgbɔdzɔtɔwo ko la, Kristo va ku ɖe ame mavɔ mawuwo ta, elabena asesẽ hafi ame aɖe naku ɖe ame dzɔdzɔe ta. Ke ame nyui la, ɖewohĩ ame aɖe ado dzi be yeaku ɖe eta. Ke Mawu ɖe eya ŋutɔ ƒe lɔlɔ̃ fia mí le esia me be esi míeganye nu vɔ̃ wɔlawo la, Kristo ku ɖe mía ta. Azɔ la, esi wotso afia na mí to eƒe ʋu me la, woaɖe mí tso Mawu ƒe dɔmedzoe me to eya amea me, elabena esi míenye Mawu ƒe futɔwo tsã, eye míewɔ ɖeka kple Mawu to Via ƒe ku me la, míakpɔ ɖeɖewu to eƒe agbe me. Ke menye esia ɖeɖe ko o, ke boŋ míeƒo adegbe le Mawu me hã to míaƒe Aƒetɔ Yesu Kristo dzi, ame si me míewɔ ɖeka kple Mawu le azɔ. Ku va to Adam dzi, agbe va to Kristo dzi. Eya ta ale si nu vɔ̃ va xexea me to ame ɖeka dzi, eye ku va to nu vɔ̃ wɔwɔ me la, nenema ke ku va amewo katã dzi, elabena wo katã wɔ nu vɔ̃. Nu vɔ̃ le xexea me hafi se la va, gake womebua nu vɔ̃ na ame aɖeke ne se meli o. Gake ku ɖu fia tso Adam ƒe ɣeyiɣiwo dzi va se ɖe Mose ƒe ɣeyiɣiwo dzi, ɖe ame siwo mewɔ nu vɔ̃ si sɔ kple Adam ƒe sedzimawɔmawɔ o la dzi, ame si nye ame si gbɔna la ƒe kpɔɖeŋu. Gake ale si vodada li la, menye nenema kee nye amewo ƒe nunana hã o, elabena ne ame geɖewo ku ɖe ame ɖeka ƒe vodada ta la, ekema Mawu ƒe amenuveve kple nunana si va to Yesu Kristo ƒe amenuveve me la sɔgbɔ geɖe wu hegbã go ɖe ame geɖewo dzi. Eye menye ame ɖeka si wɔ nu vɔ̃ la ta Mawu ƒe nunana la va ɖo o, elabena fɔbubu va to ʋɔnudɔdrɔ̃ ame ɖeka ƒe nu vɔ̃ me, ke wotso afia na ame geɖewo to amenuveve la me. Elabena nenye be to ame ɖeka ƒe vodada me ku ɖu fia to ame ɖeka ma dzi la, ekema ame siwo xɔ dzɔdzɔenyenye ƒe amenuveve kple nunana ƒe agbɔsɔsɔ la, woaɖu fia geɖewu le agbe me to Yesu Kristo ɖeka dzi. Eya ta ale si to vodada ɖeka me fɔbubu va amewo katã dzi la, nenema ke agbe ƒe afiatsotso va na amewo katã to nu dzɔdzɔe ɖeka wɔwɔ me. Elabena ale si to ame ɖeka ƒe to maɖomaɖo me ame geɖewo zu nu vɔ̃ wɔlawo la, nenema ke to ame ɖeka ƒe toɖoɖo me la, woawɔ ame geɖewo woazu ame dzɔdzɔewo. Se la va bena vodada la nasɔ gbɔ ɖe edzi, gake afi si nu vɔ̃ sɔ gbɔ le la, amenuveve la sɔ gbɔ ɖe edzi wu, be ale si nu vɔ̃ ɖu fia le ku me la, nenema ke amenuveve la hã naɖu fia to dzɔdzɔenyenye me hena agbe mavɔ to Yesu Kristo míaƒe Aƒetɔ dzi. Romatɔwo ƒe agbalẽ ta 9. Míeku na nu vɔ̃, míele agbe le Kristo me. Azɔ nu ka gblɔ ge míala? Ɖe míaganɔ nu vɔ̃ wɔwɔ dzi be Mawu nanɔ nublanui kpɔm na mí to míaƒe nu vɔ̃wo tsɔtsɔke mea? Gbeɖe, aleke mí ame siwo ku na nu vɔ̃ la aganɔ agbe le nu vɔ̃ me mahã? Alo ɖe mienyae be
mí ame siwo katã wode mawutsi ta na le Kristo Yesu me la, wodi na mí ɖe eƒe ku me oa? Eya ta esi wode mawutsi ta na mí ɖe eƒe ku me la, woɖi mí kpakplii, bena abe ale si wofɔ Kristo ɖe tsitre tso ame kukuwo dome to Fofo la ƒe ŋutikɔkɔe me ene la, nenema ke míawo hã míazɔ le agbe ƒe yeyenyenye me. Eya ta ne míezu ɖeka kplii, eye míesɔ kplii le eƒe ku me la, ekema míasɔ kplii le eƒe tsitretsitsi hã me, elabena míenya be woklã míaƒe nɔnɔme xoxoawo ɖe atitsoga ŋu kplii, bena woaɖe ŋutilã si dzi nu vɔ̃ ɖu fia ɖo la ɖa, be míaganye kluvi na nu vɔ̃ azɔ o. Elabena ame sia ame si ku la, woɖii tso nu vɔ̃ si me. Azɔ ne míeku kple Kristo la, míexɔe se be míanɔ agbe kplii hã, elabena míenya be esi wofɔ Kristo ɖe tsitre tso ame kukuwo dome la, magaku akpɔ o. Ku magaɖu fia ɖe edzi akpɔ o. Esi wòku la, eku na nu vɔ̃ zi ɖeka hɔ̃ɔ ko ɖe ɣeyiɣiwo katã nu. Ke esi wòle agbe la, ele agbe na Mawu. Nenema ke miawo hã, mibu mia ɖokuiwo be yewoku na nu vɔ̃, gake yewole agbe na Mawu le Kristo Yesu me. Eya ta migana nu vɔ̃ nakpɔ ŋusẽ ɖe miaƒe ŋutilã si le kuku ge la dzi, be miawɔ ɖe eƒe nudzodzro vɔ̃wo dzi o. Migatsɔ miaƒe ŋutilã ƒe akpa aɖeke wɔ vɔ̃ɖivɔ̃ɖinyenye ƒe dɔwɔnu na nu vɔ̃ o, ke boŋ mitsɔ mia ɖokuiwo na Mawu abe ame siwo wogbɔ agbe tso ku me ene, eye mitsɔ miaƒe ŋutilã ƒe akpa sia akpa ɖo anyi nɛ abe dzɔdzɔenyenye ƒe dɔwɔnu ene. Esia ta nu vɔ̃ magaɖu fia ɖe mia dzi azɔ o, elabena miegale se la ƒe kpɔkplɔ te o, ke boŋ miele amenuveve la ƒe kpɔkplɔ te. Míezu kluviwo na dzɔdzɔenyenye. Ekema aleke wòle esi míegale se la ƒe kpɔkplɔ te o, ke boŋ míele amenuveve la ƒe kpɔkplɔ te ɖe? Ɖe míaganɔ nu vɔ̃ wɔwɔ dzi mahã? Gbeɖe, ɖe mienyae bena ne mietsɔ mia ɖokui wɔ kluvi na ame aɖe be miaɖo toe la, miezu kluvi na ame si mieɖoa toe la, eɖanye kluviwo na nu vɔ̃ hena ku alo kluviwo na toɖoɖo hena dzɔdzɔenyenye o mahã? Ke mida akpe na Mawu be togbɔ be mienye kluviwo na nu vɔ̃ tsã hã la, azɔ la, mietsɔa miaƒe dzi kpɔa nufiafia si wotsɔ mi de asi na la. Woxɔ mi le nu vɔ̃ si me hewɔ mi ablɔɖeviwoe, eye miezu dzɔdzɔenyenye ƒe kluviwo. Mele gbe sia gbe ƒe nudzɔdzɔwo ƒe kpɔɖeŋuwo zãm le nu ƒom na mi ɖe miaƒe ŋutilã ƒe gbɔdzɔgbɔdzɔ ta, elabena zi ale si mietsɔ mia ɖokuiwo wɔ kluviwo na makɔmakɔnyenye kple vɔ̃ɖivɔ̃ɖinyenye tsã la, nenema ke azɔ la, mitsɔ mia ɖokuiwo wɔ dzɔdzɔenyenye ƒe kluviwo hena kɔkɔenyenye. Elabena esime mienye kluviwo na nu vɔ̃ tsã la, mienɔ dzɔdzɔenyenye ƒe kpɔkplɔ te o. Ekema viɖe ka miekpɔ ɣe ma ɣi tso nu siwo le ŋu kpem na mi azɔ la me? Nu mawo katã kplɔ mi yia ku me, ke azɔ esi woxɔ mi tso nu vɔ̃ si me hewɔ mi ablɔɖeviwoe, eye miezu Mawu ƒe kluviwo la, miekpɔa viɖe hena kɔkɔenyenye, ke nuwuwu la nye agbe mavɔ, elabena nu vɔ̃ ƒe fetue nye ku, ke Mawu ƒe amenuveve ƒe nunana lae nye agbe mavɔ to Kristo Yesu míaƒe Aƒetɔ la me. Salmo 139. David ƒe mɔzɔha. Aleke wòhenyo eye wòvivinae, ne nɔviwo nɔ teƒe ɖeka le ɖekawɔwɔ me. Ele abe ami xɔasi si wokɔ ɖe tame, eye wòtsra va kɔ ɖe ge me ene.
Etsi akɔ ɖe Aron ƒe ge me hetsyɔ ɖe eƒe awu ƒe kɔme. Ele abe Hermon zãmue le dzadzam ɖe Zion to dzi ene, elabena afi mae Yehowa kɔ yayra kple agbe gɔ̃ hã ɖo tegbetegbe. Yohanes ƒe agbalẽ ta 7. Yesu nɔvi ŋutsuwo ƒe dzimaxɔse. Emegbe la, Yesu yi Galilea henɔ tsatsam le kɔƒewo me. Medi be yeayi Yudea o, elabena Yudatɔwo nɔ nugbe ɖom ɖe eŋu le afi ma be yewoawui. Gake esi Yudatɔwo ƒe agbadɔmeŋkekenyui la tu aƒe la, Yesu nɔviŋutsuwo gblɔ nɛ be, ele be nàdzo le afi sia ayi Yudea, be wò nusrɔ̃lawo nakpɔ nukunu siwo nèwɔna la. Ame si dina be yeazu ame ŋkuta la mewɔa nu le bebeme o. Eya ta esi nèle nu siawo wɔm la, ele be nàɖe ɖokuiwò afia xexea me. Nɔviawo gblɔ esia, elabena womexɔ edzi se o. Yesu ɖo eŋu na wo be, ɣeyiɣi sia menye ɣeyiɣi nyuitɔ nam be mayi o, ke miawo la, ɣeyiɣi ɖe sia ɖe nyo na mi. Miawo la, xexea me tɔwo mate ŋu alé fu mi o, ke nye la, wolé fum, elabena megblɔna na wo be woƒe nuwɔnawo nye nu vɔ̃ɖi. Mido ŋgɔ mianɔ yiyim faa. Ne ɣeyiɣi nyuitɔ ɖo nam ko la, nye hã madze mia yome. Ale Yesu tsi Galilea le ŋkeke mawo me. Esi Yesu nɔviŋutsuwo dzo vɔ megbe la, eya hã yi ŋkekenyui la ɖuƒe, ke eyi le bebeme. Yudatɔwo ƒe amegãwo dii vevie le azã la ɖuƒe, eye wonɔ eta biam be, afi ka ŋutsu ma le? Ame geɖewo nɔ nu ƒom le eŋu le amehawo dome. Ame aɖewo gblɔ be, enye ame nyui. Ame bubuwo hã gblɔ be, alakpatɔ wònye le amewo flum. Ke dzideƒo menɔ ame siwo nɔ ekafum la si be woaƒo nu tso eŋu le dutoƒo o, elabena wonɔ vɔvɔ̃m na Yudatɔwo. Yesu fia nu le ŋkekenyui la ɖuƒe. Esi ŋkekenyui la ƒe afã nu yi la, Yesu yi ɖe gbedoxɔ la me, eye wòde asi nufiafia amewo me. Ewɔ nuku na Yudatɔwo ƒe amegãwo ŋutɔ, esi wose nu siwo gblɔm wònɔ le gbedoxɔ la me. Wobia be, aleke ame sia wɔ nya nu siawo, togbɔ be mede suku aɖeke o. Yesu ɖo eŋu be, nye la, nyemele nu siwo menya la fiam o, ke boŋ etso Mawu si dɔm ɖa la gbɔ. Ne ame aɖe di be yeawɔ Mawu ƒe lɔlɔ̃nu la, akpɔe be nye nufiafia tso Mawu gbɔ loo, alo enye nye ŋutɔ nye nyawo. Ame si le nu ƒom le eɖokui si la, ele kafukafu dim na eɖokui, gake ame si le didim be yeade bubu ame si dɔe ŋuti la, enye nyateƒetɔ. Alakpa aɖeke mele eme o. Ɖe Mose metsɔ seawo na mi oa? Gake mia dometɔ aɖeke mewɔa Mose ƒe sewo dzi o. Ke nu ka ta miedi be yewoawum ɖo? Ameha la ɖo eŋu nɛ be, wò la, gbɔgbɔ vɔ̃ le mewò. Ame kae le didim be yeawu wò? Yesu gblɔ na wo be, nukunu ɖeka pɛ ko mewɔ, eye mi katã miaƒe mo wɔ yaa. Ke Mose fia aʋatsotso mi, eye mietsɔ aʋa na mia viwo le Dzudzɔgbe ŋkekea gɔ̃ hã dzi. Ke menye Mose to aʋatsotso vɛ o, ke boŋ edzɔ tso fofoawo dzi le blema. Azɔ la, nenye be woate ŋu atso aʋa na ɖevi le Dzudzɔgbe dzi, ale be womada le Mose ƒe se dzi o la,
Nu ka ta miele dɔmedzoe dom ɖe ŋunye be meda gbe le ameti blibo la ŋu le Dzudzɔgbe dzi? Migadrɔ̃ ʋɔnu ɖe dzedzeme nu o, ke boŋ midrɔ̃ ʋɔnu ɖe dzɔdzɔenyenye nu, eye miadrɔ̃ ʋɔnu dzɔdzɔe. Ame siae nye Kristo la? Yerusalemtɔ aɖewo bia be, menye ame si dim wole be yewoawu lae nye esia oa? Ame lae nye esi le afii le mawunya gblɔm le dutoƒo, gake ame aɖeke mebia nya aɖekee o. Ɖe dumegãwo xɔe se mlɔeba be eyae nye Kristo la? Míenya afi si ame sia tso. Ne Kristo la va la, ame aɖeke manya afi si wòtso o. Esi Yesu ganɔ nu fiam le gbedoxɔa me la, edo ɣli be, míenyam, eye míenya afi si metso. Nyemeva afi sia le ɖokuinye si o. Ame si dɔm la nye nyateƒetɔ. Miawo la, mienyae o, gake nye la, menyae, elabena nye kplie li hafi wòdɔm. Le Yesu ƒe nya siawo ta la, Yudatɔwo ƒe amegãwo di be yewoalée, gake ame aɖeke mete ŋu ka asi eŋu o, elabena Mawu ƒe ɣeyiɣi si wòɖo la mede haɖe o. Ame geɖe siwo nɔ ameha la dome la xɔ edzi se. Wogblɔ be, ne Kristo la va la, ɖe wòawɔ nukunuwo wu esiawo ame sia wɔa? Wodɔ asrafowo ɖa be woalé Yesu. Farisitɔwo se nya siwo gblɔm ameha la le tso eŋu. Ale nunɔlagãwo kple Farisitɔwo dɔ gbedoxɔmesrafowo ɖa be woayi aɖalée. Yesu gblɔ be, ɣeyiɣi kpui aɖe ko maganɔ mia gbɔ hafi matrɔ ayi ame si dɔm la gbɔ. Miadim, gake miakpɔm o, eye miate ŋu ava afi si meyina la o. Yudatɔwo bia wo nɔewo be, afi ka wòle ɖoɖo wɔm be yeadzo ayi, eye miate ŋu akpɔe o? Ɖe wòyina mía nɔvi siwo kaka ɖe Grikitɔwo dome la gbɔ be yeafia nu Grikitɔwoa? Nu ka tututu wòwɔnɛ esi wògblɔ be, miadim, gake miakpɔm o, eye miate ŋu ava afi si meyi la o? Le Agbadɔmeŋkekenyui la ƒe ŋkeke mamlɛtɔ kple gãtɔ dzi la, Yesu nɔ tsitre, eye wòdo ɣli sesĩe gblɔ na ameha la be, ne tsikɔ le mia dometɔ aɖe wum la, neva gbɔnye wòano tsi, elabena Mawunya gblɔ be, ame si xɔ dzinye se la, tɔsisi si nye agbetsi la anɔ dzidzim tso eya amea me. Yesu nɔ nu ƒom tso Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ŋuti, elabena woana Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ame sia ame si xɔ edzi se. Ke womena Gbɔgbɔ Kɔkɔe la haɖe o, elabena womekɔ Yesu ŋuti haɖe o. Mama ɖo ameawo dome. Esi ameha la se nya si wògblɔ la, wo dometɔ aɖewo gblɔ be, le nyateƒe me la, ame siae nye nyagblɔɖila la. Ame bubu aɖewo be, eyae nye Kristo la. Ke ame bubu aɖewo bia be, ɖe Kristo la ate ŋu atso Galilea mahã? Ɖe Mawunya megblɔ be Kristo la atso David ƒe ƒome me kple Betlehem, du si me David nɔ la me oa? Ale mama ɖo ameawo dome ɖe Yesu ta. Ame aɖewo di vevie be yewoalée, gake wo dometɔ aɖeke meka asi eŋu o. Yudatɔwo ƒe kplɔlawo ƒe dzimaxɔse. Mlɔeba la, gbedoxɔŋudzɔlawo trɔ yi nunɔlagãwo kple Farisitɔwo gbɔ,
eye wobia wo be, nu ka ta mieli vɛ o ɖo? Gbedoxɔŋudzɔlawo ɖo eŋu na wo be, ame aɖeke meƒo nu abe ŋutsu sia ene kpɔ o. Farisitɔawo gblɔ na wo be, ɖe ŋutsu sia ble miawo hã? Ɖe dumegã aɖe alo Farisitɔ aɖe xɔ ame sia dzi sea? Gbeɖe, ne ameha gã sia, ame siwo menya naneke tso se la ŋu o lae xɔ edzi se la, fiƒode le ame siawo dzi. Nikodemo, ame si nye Farisitɔwo dometɔ ɖeka, ame si yi Yesu gbɔ le zã me la bia etɔwo be, ɖe míaƒe se la bua fɔ ame aɖe nenye be womedrɔ̃ ʋɔnui hese eƒe nyawo me gbã oa? Woɖo eŋu nɛ be, wo hã Galileatɔe nènyea? Wò ŋutɔ dzro mawunya la me, eye nàkpɔ be nyagblɔɖila aɖeke matso Galilea o. Ale takpekpea kaka, eye ame sia ame dzo yi eƒe aƒe me. Yohanes ƒe agbalẽ ta 8. Yesu dzo yi Amito la dzi. Nyɔnu siwo le ahasiwɔwɔ me. Le fɔŋli la, egatrɔ yi gbedoxɔ la me. Ameha gã aɖe gaƒo ƒu ɖe eŋu, eye wònɔ anyi hefia nu wo. Esi wonɔ nu ƒom la, agbalẽfialawo kple Farisitɔwo kplɔ nyɔnu aɖe si wolé asiasii wònɔ ahasi wɔm la vɛ, eye wokplɔe da ɖe ameawo ƒe titina, eye wogblɔ na Yesu be, Nufiala, míelé nyɔnu sia asiasii wònɔ ahasi wɔm. Mose ƒe se la gblɔ be, ne wolé ame aɖe alea la, ele be woaƒu kpee wòaku. Aleke nèkpɔ tso nya sia ŋu? Ame siawo bia nya sia Yesu be yewoatsɔ atre mɔ nɛ ale be ne wògblɔ nya aɖe ko la, yewoatsɔ nya ɖe eŋu. Ke Yesu bɔbɔ ta tsɔ eƒe asibidɛ ŋlɔ nue ɖe anyigba. Esi woganɔ fu ɖem nɛ kokoko be neɖo nya la ŋu na yewo la, efɔ kɔ dzi gblɔ na wo be, mia dometɔ si mewɔ nu vɔ̃ kpɔ o la, netre kpe la ƒuƒui. Esi Yesu gblɔ nya siawo vɔ la, egabɔbɔ ta, eye wògade asi nua ŋɔŋlɔ me ɖe anyigba. Esi wose nya sia la, wode asi dzodzo me ɖekaɖeka, tso tsitsitɔ dzi va se ɖe esime wo katã wodzo, negbe Yesu kple nyɔnu la koe susɔ. Yesu fɔ ta dzi bia nyɔnu la be, afi ka ame siwo tsɔ nya ɖe ŋuwò la le? Wo dometɔ aɖeke meƒu kpe wò oa? Nyɔnu la ɖo eŋu nɛ be, ao, Aƒetɔ. Yesu gblɔ nɛ be, nye hã nyemebu fɔ wò o. Heyi, eye tso esia dzi la, megawɔ nu vɔ̃ azɔ o. Yesue nye xexea me ƒe kekeli. Yesu gaƒo nu na ameawo, eye wògblɔ be, nyee nye xexea me ƒe kekeli la. Ame si dze yonye me la, mazɔ viviti me o, elabena agbe ƒe kekeli la klẽ ɖe eƒe mɔ dzi. Farisitɔ siwo nɔ afi ma la gblɔ nɛ be, wò la, ɖokuiwò ko dom nèle ɖe dzi, wò ɖaseɖiɖiwo menye nyateƒe o. Yesu ɖo eŋu na wo be, ne meɖi ɖase le ɖokuinye ŋu hã la, nye ɖaseɖiɖi la nye nyateƒe, elabena menya afi si metso kple afi si meyina. Gake miawo la, mienya afi si metso alo afi si meyina o. Miawo la, miedrɔ̃a ʋɔnu le amegbetɔwo ƒe nugɔmesese nu. Nye la, nyemedrɔ̃a ʋɔnu ame aɖeke o.
gake ne medrɔ̃ ʋɔnu la, anye ʋɔnudɔdrɔ̃ dzɔdzɔe, elabena menye nye ɖekae li o, nye kple Fofo si dɔm lae li. Miaƒe se la gblɔ be ne ame eve ƒe ɖaseɖiɖi le nya aɖe ŋu sɔ ko la, enye nyateƒe. Nye la, meɖia ɖase tso ɖokuinye ŋu. Fofo si dɔm la hã ɖia ɖase tso ŋunye. Ameawo biae be, afi ka Fofo woa le? Yesu ɖo eŋu na wo be, miawo la, mienya ame si menye o, eya ta mienya Fofonye hã o. Ne ɖe mienyam la, anye ne mienya Fofonye hã. Yesu gblɔ nya siawo esi wònɔ nu fiam le gbedoxɔ la ƒe teƒe si te ɖe afi si wodaa nunɔlaɖakawo ɖo, gake ame aɖeke meli o, elabena eƒe ɣeyiɣi la meɖo haɖe o. Afi si yim mele la, miate ŋu ava o. Yesu gagblɔ na wo hã be, nye la mele dzodzo ge, miadim, gake miakpɔm o, miaku ɖe miaƒe nu vɔ̃wo me. Afi si meyina la, miate ŋu ava o. Esia ta Yudatɔwo bia be, ame sia ɖe wòle eɖokui wu gea? Esia tae wògblɔ be, afi si meyina la, miate ŋu ava oa? Yesu gagblɔ na wo be, miawo la, anyigba sia dzie mietso, ke nye la, dziƒoe metso. Miawo la, xexe sia me tɔwoe mienye, ke nye la, nyemetso xexe sia me o. Esia ta megblɔ na mi be, miaku ɖe miaƒe nu vɔ̃wo me ɖo. Le nyateƒe me la, ne miexɔ dzinye se be mienye ame si le vava ge o la, miaku ɖe miaƒe nu vɔ̃wo me. Ameawo gabiae be, gblɔ ame si tututu nènye la na mí. Yesu ɖo eŋu na wo be, megblɔ ame si menye la na mi tso gɔmedzedzea me ke. Nya geɖe le asinye magblɔ tso mia ŋuti, eye mate ŋu adrɔ̃ ʋɔnu mi ɖe wo ta. Ame si dɔm la nye nyateƒetɔ, eye nya siwo mese tso egbɔ lae megblɔna na xexea me. Ameawo mese nu si gblɔm wònɔ na wo tso Fofo la ŋuti la gɔme o. Ale Yesu gagblɔ na wo be, ne miekɔ Amegbetɔ Vi la ɖe dzi la, ekema mianya be nyee nye ame si megblɔ be menye la, eye nyemewɔa naneke le ɖokuinye si o, ke boŋ nya siwo Fofo la fiam be magblɔ la. Eya ame si dɔm la li kplim, magblẽm ɖi o, elabena mewɔa eƒe lɔlɔ̃nu ɣe sia ɣi. Esi wònɔ nu ƒom la, ame geɖewo xɔ edzi se. Nyateƒe la awɔ mi ablɔɖeviwoe. Yesu gblɔ na Yudatɔ siwo xɔ edzi se la be, ne mielé nye nufiafiawo me ɖe asi la, ekema mianye nye nusrɔ̃la vavãwo. Mianya nyateƒe la hã, eye nyateƒe la awɔ mi ablɔɖeviwoe. Ameawo ɖo eŋu nɛ be, míawo la, Abraham ƒe dzidzimeviwoe míenye, eye míenye kluviwo na ame aɖeke kpɔ o. Nu ka ta nègblɔ be míazu ablɔɖeviwo ɖo? Yesu ɖo eŋu na wo be, mele egblɔm na mi le nyateƒe me be, ame sia ame si wɔa nu vɔ̃ la nye nu vɔ̃ ƒe kluvi. Kluviwo la, gomekpɔkpɔ aɖeke meli na wo le ƒomea me o, gake gomekpɔkpɔ li na aƒea tɔ ƒe vi la tegbee. Eya ta ne vi la na miekpɔ ablɔɖe la, ekema miezu ablɔɖeviwo vavã. Menya be Abraham ƒe dzidzimeviwoe mienye, gake miedi be yewoawum, elabena miexɔ nye nyawo dzi se o. Nu siwo gblɔm mele na mi la nye esiwo teƒe mekpɔ le Fofonye gbɔ, gake miawo la,
miewɔna ɖe nya si mia fofo gblɔ la dzi. Miawoe nye gbɔgbɔ vɔ̃ ƒe viwo. Ameawo ɖo eŋu nɛ be, mía fofoe nye Abraham. Yesu gblɔ be, gbeɖe, ɖe míenye Abraham ƒe viwo la, ne miawɔ nu si Abraham wɔ. Ke miawo la, miele agbagba dzem be yewoawum, elabena mele nyateƒe si mese tso Mawu gbɔ la gblɔm na mi. Abraham mewɔ nu siawo ƒomevi aɖeke o. Nu siwo mia fofowo wɔ la wɔm miele. Woɖo eŋu nɛ be, míawo la, menye ahasiviwo míenye o. Fofo ɖeka si le mía si lae nye Mawu ŋutɔ. Yesu gblɔ na wo be, ɖe Mawu nye mia fofo la, anye ne mialɔ̃m, elabena Mawu gbɔe metso va afi sia. Nyemeva le ɖokuinye si o, ke boŋ Mawue dɔm. Nu ka ta miele nye nyawo gɔme sem o ɖo? Elabena mieɖoa to nye nyawo o. Miawo la, Abosam ƒe viwoe mienye, eye miedina be yewoawɔ mia fofo ƒe didi. Amewula wònye tso gɔmedzedzea me ke, eye melɔ̃a nu si nye nyateƒe o. Nyateƒe aɖeke mele eme o. Ne ele aʋatso kam la, egblɔnɛ ɖe wo de gbe me. Aʋatsotɔ kple aʋatsofofo wònye. Eya ta ne mele nyateƒe la gblɔm na mi la, miexɔa dzinye sena o. Mia dometɔ kae ate ŋu atɔ asi nu vɔ̃ si mewɔ la dzi? Ne mele nyateƒea gblɔm la, nu ka ta miexɔa dzinye sena o ɖo? Ame si nye Mawu tɔ la ɖoa to Mawu ƒe nyawo. Susu si ta mieɖoa to Mawu ƒe nyawo o ɖo lae nye be mienye etɔwo o. Menɔ anyi hafi Abraham va dzɔ. Yudatɔwo ɖo eŋu nɛ be, ɖe menye nyateƒe wònye míegblɔ be Samariatɔ si me gbɔgbɔ vɔ̃ le lae nenye oa? Yesu ɖo eŋu na wo be, gbɔgbɔ vɔ̃ aɖeke mele menye o. Nye la, meda bubu Fofonye ŋu, ke miawo la, miele vlo domem. Nyemele ɖokuinye dom ɖe dzi o, gake ame aɖe li si le didim be woade bubu ye ŋu, eye eyae nye ʋɔnudrɔ̃la la. Mele nyateƒe la gblɔm na mi be, ame si ɖoa tom la, mele kuku ge akpɔ o. Yudatɔwo ƒe dumegãwo gagblɔ nɛ be, azɔ míeka ɖe edzi be gbɔgbɔ vɔ̃ le mewò vavã, elabena Abraham kple nyagblɔɖilawo hã ku, ke wò la, ele gbɔgblɔm be ame si xɔ ye dzi se la maku gbeɖe o. Ɖe nèle gbɔgblɔm be yede ŋgɔ wu mía fofo Abraham si kua? Abraham kple nyagblɔɖilawo ku. Ame ka nèbuna be yenye? Yesu ɖo eŋu na wo be, nenye nye ŋutɔe le ɖokuinye kafum la, ekema nye kafukafu la menye naneke o. Fofonye, ame si miebe enye yewoƒe Mawu lae le kafuyem. Togbɔ be mienyae o hã la, nye ya menyae. Ne megblɔ be nyemenyae o la, ekema menye alakpatɔ abe miawo ke ene. Ke nye la, menyae, eye meɖoa to eƒe gbe. Mia fofo Abraham kpɔ dzidzɔ esi wòse be megbɔna, eye eƒe dzidzɔkpɔkpɔ de blibo esi wòkpɔ ŋkeke la. Yudatɔwo gabiae be, mexɔ ƒe 50 gɔ̃ hã haɖe o, eye nèle gbɔgblɔm be yekpɔ Abraham mahã? Yesu ɖo eŋu na wo be, nyateƒe gblɔm mele na mi be meli hafi wodzi Abraham. Esi wògblɔ nya sia la, Yudatɔwo fɔ kpe be yewoaƒui, gake Yesu ɣla eɖokui, eye wòdo go le gbedoxɔ la me.
Salmo 80. Asaf ƒe ha na hɛnɔ la, woadzi ɖe nubabla ƒe dzogbenya ƒe gbeɖiɖi nu. O Israel ƒe kplɔla, ɖo to mí, wò ame si kplɔ Yosef ƒe dzidzimeviwo abe lãha ene, wò ame si nɔ anyi ɖe kerubiwo titina gli, klẽ le Efraim, Benyamin kple Manase ŋgɔ. Nyɔ wò ŋusẽ, va nàxɔ na mí. O Mawu, gaɖo mí te, na wò mo naklẽ ɖe mía dzi, be míakpɔ xɔxɔ. O Yehowa, Mawu Ŋusẽkatãtɔ, va se ɖe ɣe ka ɣi wò dɔmedzoe abi ɖe wò dukɔ ƒe gbedodoɖa ŋu? Ena aɖatsibolo wo woɖu, eye nena aɖatsiwo wono taŋtaŋ. Etsɔ mí wɔ dzrewɔnue na míaƒe aƒelikawo, eye míaƒe futɔwo ɖe alɔme le mía ŋu. O Mawu, Ŋusẽkatãtɔ, gaɖo mí te, na wò mo naklẽ ɖe mía dzi, be míakpɔ xɔxɔ. Etsɔ wainka tso Egipte, enya dukɔwo, eye nèdoe. Edzra eŋuti ɖo nyuie, eye wòto ke hevu tsyɔ anyigba. Edo vɔvɔli ɖe towo tame, eye wòɖe alɔ de sedati kɔkɔwo tame. Eɖe alɔ yi ɖe keke ƒutake, eye eƒe kewo yi ɖe keke Frat tɔsisi la nu ke. Nu ka ŋuti nègbã kpɔ le eŋu, ale be ame siwo to afi ma yi la, fɔ wain tsetsewo, gbehawo nya avuzi le edzi, eye gbemelãwo ɖui. Trɔ va mía gbɔ, o Mawu Ŋusẽkatãtɔ, do kɔ ɖa tso dziƒo, eye nàkpɔ nu. Kpɔ wainka sia ta, ke si wò nuɖusi do, viŋutsu si wo ŋutɔ nèhe wòtsi. Wolã wò wainka, wotɔ dzoe, eye wò mokaname na wò amewo trɔ. Wò asi nenɔ ŋutsu si le wò nuɖusi me, amegbetɔvi si nènyi na ɖokuiwò la dzi. Ekema míatrɔ le yowòme o. Gbɔ agbe mí, eye míayɔ wò ŋkɔ. O Yehowa, Mawu Ŋusẽkatãtɔ, gaɖo mí te, na wò mo naklẽ ɖe mía dzi, be míakpɔ xɔxɔ. Salmo 2. Nu ka ta dukɔwo le nugbe ɖom, eye amewo le nu dzodzrowo ɖom? Anyigbadzifiawo ɖo afɔ anyi sesĩe, eye dumegãwo ƒo ta kpli ɖe aɖaŋu me, ɖe Yehowa kple eƒe amesiamina la ŋu. Wole gbɔgblɔm be, mina míado le Yehowa kple eƒe amesiamina la te, eye míana ablɔɖe mía ɖokuiwo. Ame si woɖo zi dzi le dziƒo la ko nu, eye Yehowa ɖe alɔme le wo ŋu. Tete wòka mo na wo le eƒe dɔmedzoe me, eye wòdo ŋɔdzi na wo le eƒe dziku helĩhelĩ me hegblɔ be, meɖo nye ŋutɔ nye fia ɖe Zion, nye to kɔkɔe la dzi. Maɖe gbeƒã Yehowa ƒe sedede la. Yehowa gblɔ nam be, wòe nye vinye ŋutsu. Egbea mezu fofo. Biam, ne matsɔ dukɔwo awɔ wò domenyinue, kple anyigba ƒe seƒewo ke awɔ tɔwoe. Atsɔ gafiatikplɔ aɖu wo dzi, eye àxlã wo ɖi, woakaka abe ale si ze gbãnae ene. Eya ta mi fiawo, midze nunya, eye mi anyigbadzidumegãwo, miɖo to nuxlɔ̃ame. Mitsɔ ɖokuibɔbɔ kple bubu subɔ Yehowa le dzidzɔ gã me kple dzodzo nyanyanya. Mitsɔ ɖokuibɔbɔ do ɖe fia la ŋkume. Ne menye nenema o la, ado dziku, eye wòatsrɔ̃ mi kpata, elabena eƒe dɔmedzoe ate ŋu afla ɣe sia ɣi. Woayra ame siwo katã tsɔe wɔ sitsoƒee. Romatɔwo ƒe agbalẽ 10. Srɔ̃ɖeɖe abe kpɔɖeŋu ene. Nɔvi lɔlɔ̃awo, mele nu ƒom na mi ame siwo nya se la. Ɖe mienyae bena, ne ame aɖe ku la, se la megablae o mahã? Elabena srɔ̃nyɔnu la, zi ale si srɔ̃ŋutsu la le agbe la, se blae ɖe eŋuti. Ke ne srɔ̃ŋutsu la ku la, srɔ̃ɖeɖe ƒe se la megabla nyɔnu la o. Eya ta ne srɔ̃nyɔnu la gale ŋutsu bubu gbɔ dem
esime srɔ̃ŋutsu la le agbe la, ekema srɔ̃nyɔnu la nye ahasiwɔla. Ke ne srɔ̃ŋutsu la ku la, ekema srɔ̃ɖeɖe ƒe se la megablae o, eye ne eɖe ŋutsu bubu la, meganye ahasiwɔla o. Eya ta nɔvi lɔlɔ̃awo, miawo hã mieku na se la to Kristo ƒe ŋutilã me, be miazu ame bubu siwo fɔ ɖe tsitre tso ame kukuwo dome la tɔ, be miatse ku na Mawu. Elabena esi mienɔ ŋutilã me tsã la, nu vɔ̃ ƒe nudzodzro siwo dzɔ tso se la me la nɔ dɔ wɔm le mía me, be miatse ku na ku. Ke azɔ esi mieku na se si ƒe kpɔkplɔ te mienɔ kpɔ la, mievo tso se la me, be miasubɔ le Gbɔgbɔ la ƒe mɔ yeye nu, ke menye le se la ƒe mɔƒoƒo nu o. Nu vɔ̃ kple se la. Azɔ nya ka gblɔ ge míala? Ɖe se la nye nu vɔ̃ mahã? Gbeɖe, ne se la meli o la, nyemate ŋu anya nu si nu vɔ̃ nye la o, elabena nyemanya nu si nye ŋubiabiã ne womegblɔe le se la me o be megabia ŋu o. Ke esi mɔnukpɔkpɔ su nu vɔ̃ si to sedede me la, eho ŋubiabiã ƒomevi ɖe sia ɖe ɖe dzi le menye, elabena ne se meli o la, ekema nu vɔ̃ ku. Nye la menɔ agbe kpɔ se aɖeke te manɔmanɔe, ke esi sedede la va la, nu vɔ̃ gbɔ agbe eye meku, elabena mekpɔe dze sii be se si wode hena agbe la he ku vɛ boŋ. Ke esi mɔnukpɔkpɔ su nu vɔ̃ si to sedede me la, eblem, eye to sedede me la, wotso kufia nam. Eya ta se la le kɔkɔe, eye sedede la le kɔkɔe, ele dzɔdzɔe eye wònyo. Ekema ɖe nu nyui la zu ku nama? Gbeɖe, ke boŋ nu vɔ̃ lae, bena wòadze ƒãa be etsɔ nu nyui wɔ ku nam be to sedede la me la, nu vɔ̃ navɔ̃ɖi ɖe edzi ŋutɔ. Ame ƒe ʋiʋli le ememe ke. Mienya be se la nye gbɔgbɔmenu, ke nye la, ŋutilãme menye, elabena wodzram mezu kluvi na nu vɔ̃. Nyemesea nu si mewɔna la gɔme o, elabena menye nu si medina be mawɔ la mewɔna o, ke nu si melé fui la, eya boŋ mewɔna. Eye ne mewɔ nu si nyemedina be mawɔ o la, melɔ̃na be se la nyo. Ke azɔ meganye nyee le esia wɔm o, ke boŋ nu vɔ̃ si le menye lae, elabena menya be nu nyui aɖeke menɔa menye o, ɖe ale si menye nu vɔ̃ ƒe ŋutilã ta, elabena nu nyui wɔwɔ dzrɔ̃m, gake nyemetea ŋu wɔnɛ o, elabena nyemewɔa nu nyui si medina be mawɔ la o, ke nu vɔ̃ si nyemedina be mawɔ o la, eya boŋ mewɔna. Azɔ ne mewɔ nu si nyemedina be mawɔ o la, ekema meganye nyee le ewɔm o, ke boŋ nu vɔ̃ si le menye lae le ewɔm. Eya ta mekpɔ se sia be ele dɔ wɔm, togbɔ be medina be mawɔ nu nyui hã la, nu vɔ̃ gaxea mɔ nam, elabena le ememe ke la, mekpɔ dzidzɔ le Mawu ƒe se la me, gake mekpɔ be se bubu le dɔ wɔm le menye, esi le aʋa wɔm kple se si le nye susu me, eye wòna mezu kluvi na nu vɔ̃ ƒe se si le menye la. O, nye nu wɔ nublanui ŋutɔ! Ame kae aɖem tso ŋutilã si kplɔm yina ɖe ku mee la si me? Meda akpe na Mawu be eɖem to Yesu Kristo, míaƒe Aƒetɔ la dzi. Eya ta azɔ la, menye kluvi na Mawu ƒe se la le nye susu me, ke menye kluvi na nu vɔ̃ ƒe se la le ŋutilã nu. Salmo 120. Mɔzɔha. Meyɔ Yehowa le nye xaxa me, eye wòtɔ nam. O Yehowa,
ɖem tso aʋatsonuyiwo kple alakpaɖewo ƒe asi me. O alakpaɖe, nu ka wòawɔ na wò, eye nu ka wòatsɔ akpee na wò? Atsɔ aʋawɔla ƒe aŋutrɔɖaɖɛwo ahe to na wòe, kpe ɖe yɔkuti ƒe dzoka xɔxɔwo ŋuti. Baba nam be mele Mesek, eye mele Keda ƒe agbadɔwo me. Menɔ ame siwo lé fu ŋutifafa la dome wòdidi fũu akpa. Ŋutifafa mee menye, gake ne meƒo nu la, woawo kpe aʋa. Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ tabla 5. Woɖi Yakob ɖe Kana. Yosef tsɔ eɖokui ƒu fofoa ƒe kukua dzi, fa avi ɖe edzi, eye wògbugbɔ nu nɛ. Emegbe la, eɖe gbe na eƒe atikewɔlawo be woasi atike na ye fofo Israel. Ale atikewɔlawo si atike nɛ. Atike sisi la xɔ ŋkeke 40, eye Egipte dukɔ blibo la ƒe konyifafa xɔ ŋkeke 70. Esi konyifayi la va yi la, Yosef te ɖe Farao ŋumewo ŋu, eye wòɖe kuku na wo be woaƒo nu na Farao na ye. Egblɔ na wo be, migblɔ na fia la be Yosef fofo na Yosef ka atam be yeatsɔ ye fofo ƒe kukua ayi Kananyigba dzi, eye yeaɖi ɖe afi ma. Mibia mɔ fia la nam be wòaɖe mɔ mayi aɖaɖi fofonye. Mika ɖe edzi nɛ nam be matrɔ agbɔ enumake. Farao lɔ̃ hegblɔ be, yi nàɖi fofo abe ale si neka atam ene. Ale Yosef yi kple Farao ƒe aɖaŋudelawo kple kpeɖeŋutɔwo kple Yosef nɔviŋutsuwo kple woƒe ƒometɔwo, ke wogblẽ wo vi suewo kple woƒe lãwo ɖe Gosenyigba dzi. Ale tasiaɖamwo kple sɔdola geɖewo kpakple ameha gã aɖe kplɔ Yosef yi. Esi woɖo Atad, teƒe si le Yɔdan tɔsisi la ƒe ɣetoɖoƒe lɔƒo, eye wòte ɖe Yeriko ŋu la, wode kusɔleme, eye wofa konyi ŋkeke 7 sɔŋ le Yakob ƒe ku ta. Kanaantɔwo na ŋkɔ bubu teƒe si le afi si te ɖe Yɔdan ŋu la be Abel Mizraim, si gɔmee nye konyifalawo tso Egipte, elabena wogblɔ be teƒe sia Egiptetɔwo fa konyi le vevie. Ale Yakob ƒe viwo wɔ nu siwo wòɖo na wo la. Wotsɔe yi Kananyigba dzi, eye woɖii ɖe kpeto si le Makpela ƒe anyigba dzi si te ɖe Mamre ŋu. Abɔ si Abraham ƒle le Efron, Hititɔ la si be wòanye ameɖiƒe la me. Yosef trɔ va Egipte kple nɔviawo kpakple ame siwo katã yi wo fofo ƒe kuteƒe la. Ke esi wo fofo ku azɔ la, Yosef nɔviwo de asi vɔvɔ̃ me. Wogblɔ be azɔ la, Yosef aɖo nu vɔ̃ si míewɔ ɖe eŋu la teƒe na mí. Ale woɖo ame ɖe Yosef be fofowo gblẽ ɖoɖo siawo ɖi hafi ku. Nya si miagblɔ na Yosef lae nye, mebia tso asiwò be nàtsɔ nɔviwo ƒe nu vɔ̃ kple vodada siwo wowɔ ɖe ŋuwò la ake wo. Azɔ míeɖe kuku, tsɔ nu vɔ̃ ke fofowò ƒe Mawu la ƒe dɔlawo. Esi nya siawo va ɖo Yosef gbɔ la, efa avi. Tete nɔviawo va dze klo, de ta agu nɛ, eye wogblɔ nɛ be, míenye wò kluviwo. Ke Yosef gblɔ na wo be, migavɔ̃ o. Mawue menye be madrɔ̃ ʋɔnu mi, ahe to na mia. Le nye ɖeka gome la, Mawu trɔ nu si mieɖo be wòanye nu vɔ̃ la wòzu nu nyui, elabena etsɔm ɖo teƒe kɔkɔ si mele egbe la be mate ŋu aɖe ame geɖewo ƒe agbe. Migavɔ̃ o. Nye ŋutɔ makpɔ miawo kple miaƒe ƒometɔwo dzi. Eƒo nu na wo kple gbe bɔbɔe, eye wòde dziƒo na wo. Yosef ƒe ku. Ale Yosef kple nɔviawo kpakple woƒe ƒometɔwo ganɔ Egipte. Yosef xɔ ƒe 110 hafi ku. Enɔ agbe, kpɔ via Efraim ƒe viwo kple Makir, Manase ƒe viwo, ame siwo fena le Yosef ƒe afɔ nu. Yosef gblɔ na nɔviawo be esusɔ vie maku, ke Mawu ava ɖe mi tso Egiptenyigba sia dzi, eye wòakplɔ mi, miatrɔ ayi anyigba si ŋugbe wòdo na Abraham, Isak kple Yakob ƒe dzidzimeviwo la dzi.
Emegbe Yosef na Israel ƒe viwo ka atam nɛ be, Mawu akpe ɖe mia ŋu be miatsɔ nye kukua tso afi sia ayi Kana. Ale Yosef ku esi wòxɔ ƒe 110 wosi atike na eƒe kukua, eye wodi aɖaka me le Egipte. Salmo 150. Mida akpe na Yehowa, miyɔ eƒe ŋkɔ, eye miɖe gbeƒã nu siwo wòwɔ la le dukɔwo dome. Midzi ha nɛ, midzi kafukafu ha nɛ, miɖe gbeƒã eƒe nukunuwɔwɔwo, miƒo adegbe le eƒe ŋkɔ kɔkɔe la ŋu. Mina ame siwo dia Yehowa la ƒe dzi natso aseye. Midi Yehowa, mibia eƒe ŋusẽ, midi eƒe ŋkume ɖaa. Miɖo ŋku nukunu siwo wòwɔ, eƒe dzesiwo kple eƒe ʋɔnudɔdrɔ̃wo dzi. O, eƒe dɔla Abraham ƒe dzidzimeviwo, o Yakob ƒe viwo, ame siwo wòtia. Eyae nye Yehowa, miaƒe Mawu la. Eƒe ʋɔnudɔdrɔ̃ xɔ anyigba la katã dzi. Eɖo ŋku eƒe nubabla kple se siwo wòde na dzidzime akpewo la dzi ɖaa. Eyae nye nu si wòbla kple Abraham kple atam si wòka na Isak. Eɖo kpe edzi na Yakob abe sedede ene, eye na Israel abe nubabla mavɔ ene be, woe matsɔ Kananyigba la na abe wò domenyinu ene. Ke esi wonye ame ʋɛ aɖewo ko, womesɔ gbɔ o, eye wonye amedzrowo le anyigba dzi la, wotsa tso dukɔ me yi dukɔ me, tso fiaɖuƒe ɖeka me yi bubu me. Maɖe mɔ be ame aɖeke nate wo ɖe anyi o. Le wo ta, wòka mo na fiawo be, migaka asi nye amesiaminawo ŋu o, eye migawɔ nu vevi nye nyagblɔɖilawo o. Ena dɔ to ɖe anyigba la dzi, eye wògblẽ woƒe nuɖuɖu kpɔtsoƒewo katã. Ke edɔ ŋutsu aɖe si woyɔna be Yosef, ame si wodzra abe kluvi ene la ɖe wo ŋgɔ. Wode kunyowu afɔ nɛ, wode abi eŋu, eye wotsɔ gakɔsɔkɔsɔ de kɔ nɛ, va se ɖe esime nya si wògblɔ ɖi la va eme, eye va se ɖe esime Yehowa ƒe nya naɖo kpe edzi be nya si wògblɔ la nye nyateƒe. Fia la dɔ amewo yi ɖaɖi le game, eye dukɔ la dziɖula na ablɔɖe. Etsɔe ɖo amegãe ɖe eƒe aƒe nu, eye wònye eƒe nunɔamesiwo katã dzikpɔla, be wòade dɔ asi na eƒe dɔnunɔlawo ale si dze eŋu, eye wòafia nunya eƒe dumegãwo. Ale Israel ge ɖe Egiptenyigba dzi, eye Yakob nɔ Hamnyigba dzi abe amedzro ene. Yehowa na eƒe dukɔ la dzi ɖe edzi, eye wòna wosɔ gbɔ fũu akpa na woƒe futɔwo. Ame siwo ƒe dzi wòtrɔ be woalé fu eƒe dukɔ la, eye woaɖo nugbe ɖe eƒe dɔlawo ŋu. Edɔ Mose, eƒe dɔla kple Aaron, eƒe ametiatia ɖa. Wowɔ eƒe dzesi gãwo le wo dome, kple eƒe nukunuwo le Hamnyigba dzi. Eɖo viviti ɖa, eye anyigba la dzi do blukɔ, elabena ɖe wometsi tsitre ɖe eƒe nyawo ŋu oa. Ena woƒe tsiwo trɔ zu ʋu, eye to esia me, woƒe tɔmelãwo ku. Ena woƒe anyigba la dzi yɔ fũu kple akpɔkplɔwo. Esi woge ɖe woƒe dumegãwo ƒe xɔ gãwo me ke, eƒo nu, eye tagbatsutsu kple togbatoƒe ha gã aɖe va xɔ woƒe dukɔ la katã me. Etrɔ woƒe tsidzadza wòzu kpetsi, eye dzikedzo kpe ɖe eŋuti le woƒe anyigba blibo la dzi. Eƒo woƒe wainkawo kple gbotiwo ƒu anyi, eye wòmu ati siwo le woƒe dukɔ me la ƒu anyi. Eƒo nu, eye ʋetsuviwo va ƒo ɖi. Nenema kee nye abɔ gbogbo aɖewo hã. Woɖu nu miemie mumu ɖe sia ɖe le woƒe anyigba la dzi, eye woɖu nuku ɖe sia ɖe si le bo dzi hã. Emegbe la, eƒo ŋgɔgbevi siwo katã le woƒe anyigba dzi la ƒu anyi, esi wonye woƒe ŋutinyenye ƒe kutsetse gbãtɔwo. Ke ekplɔ Israel do goe. Wodo agba kple klosalo kple sika,
eye ame beli aɖeke menɔ woƒe toawo dome o. Egipte kpɔ dzidzɔ esi wodo godzo, elabena Israel ƒe ŋɔdzi lé wo. Ekeke lilikpo ɖe wo dzi abe avɔ ene, eye wòna dzo wo be wòanye akaɖi na wo le zã me. Wobiae, eye wòna tegliwo woɖu, eye wòtsɔ dziƒobolo ɖi ƒo na woe. Eʋu agakpe la, tsi do na wo bababa, eye wòsi to gbegbe la abe tɔsisi ene. Elabena eɖo ŋku eƒe ŋugbe kɔkɔe si wòdo na eƒe dɔla Abraham la dzi. Ekplɔ eƒe dukɔ la do goe kple aseyetsotso, eƒe ame tiatiawo kple dzidzɔɣli. Etsɔ dukɔwo ƒe anyigbawo na wo, eye nu si ame bubuwo ku kutri kpɔ la va zu domenyinu na wo, ale be woalé eƒe ɖoɖowo me ɖe asi, eye woawɔ eƒe sewo dzi. Mikafu Yehowa. Yohanes ƒe agbalẽ ta 8. Yesu na nuɖuɖu ame 5,000. Le esiawo megbe la, Yesu tso Galilea ƒu si woyɔna hã be Tiberias ƒu la yi egodo. Ameha gã aɖe nɔ eyome, elabena wokpɔ nukunu siwo wòwɔ heda gbe le dɔnɔwo ŋu. Yesu lia togbɛ aɖe, eye eya kple eƒe nusrɔ̃lawo nɔ anyi ɖe afi ma. Yudatɔwo ƒe Ŋutitotoŋkekenyui la hã tu aƒe. Esi Yesu fɔ ta dzi hekpɔ ameha gã aɖewo gbɔna va egbɔ la, ebia Filipo be, afi ka míakpɔ nuɖuɖu le ana ameha gã sia woaɖu? Yesu bia nya sia be yeatsɔ ado Filipo ƒe xɔse akpɔ, elabena eya ŋutɔ nya nu si wɔ ge wòala. Filipo ɖo eŋu nɛ be, ɣleti 6 ƒe fetu gɔ̃ hã mate ŋu aƒle nuɖuɖu wòade na ameha sia o. Eƒe nusrɔ̃lawo dometɔ ɖeka, Andrea, Simon Petro nɔvi, gblɔ nɛ be, ŋutsuvi aɖe le afi sia si si lubolo sue 5 kple tɔmelã meme 2 le. Gake nu ka esia ate ŋu awɔ le ameha gã sia ŋuti? Yesu gblɔ na nusrɔ̃lawo be, mina ame sia ame nanɔ anyi. Gbe sɔ gbe ɖe teƒe sia. Ale ame siwo ƒe xexlẽme anɔ 5,000 la nɔ anyi ɖe gbeawo dzi. Yesu tsɔ aboloawo, eye wòdo gbe ɖa heda akpe ɖe wo ta. Emegbe la, etsɔe na eƒe nusrɔ̃lawo be woama na ameawo. Edo gbe ɖa ɖe tɔmelã meme 2 hã ta, eye wòtsɔe na ameawo. Esi ame sia ame ɖu nu ɖi ƒo nyuie vɔ la, Yesu gblɔ na nusrɔ̃lawo be, miƒo abolo wuwlui siwo katã susɔ la nu ƒu, be womagaɖi vlo o. Ale woƒo abolo wuwluiawo katã nu ƒu, eye wòyɔ kusi 12 sɔŋ. Esi ameawo kpɔ nukunu gã si Yesu wɔ la, wodo ɣli gblɔ be, le nyateƒe me la, ame siae nye nyagblɔɖila si míele mɔ kpɔm na le xexe sia me. Yesu kpɔe dze sii be ameawo nɔ didim be yewoalé ye aɖo fiae sesẽtɔe, eya ta ewɔ dzaa galia togbɛ la, eye wòdzo le wo gbɔ. Yesu zɔ atsiaƒu dzi. Le fiẽ me la, nusrɔ̃lawo yi ƒuta ɖanɔ elalam le afi ma. Zã do vɔ keŋ, gake Yesu medo ta ɖa o. Eya ta nusrɔ̃lawo ge ɖe ʋu aɖe me, eye wokui ɖo ta Kapernaum. Ya sesẽ aɖe de asi ƒoƒo me, eye ƒu la dze agbo. Esi woku ʋu la abe agbadroƒe 3 alo 4 ko ene la, wokpɔ Yesu wònɔ tetem ɖe ʋu la ŋuti. Enɔ ƒu la dzi zɔm, eye vɔvɔ̃ ɖo wo. Ke egblɔ na wo be, nyee, migavɔ̃ o.
Wodi be yewoakɔe ade ʋu la me, gake enumake la, ʋu la de tɔkɔ afi si yim wonɔ la. Esi ŋu ke la, ameha si nɔ tsitre ɖe ƒu la ƒe go kemɛ dzi la de dzesii be ʋu ɖeka koe nɔ afi ma. Wokpɔ hã be Yesu meɖo ʋu la kple eƒe nusrɔ̃lawo o, ke boŋ woawo ɖeɖe koe yi. Tete ʋu bubu aɖewo tso Tiberia va ɖo afi si ameawo ɖu abolo si Aƒetɔ la yra kple akpedada le. Esi ameawo kpɔ be Yesu alo eƒe nusrɔ̃lawo menɔ afi ma o la, woɖo ʋuawo heyi Kapernaum be yewoaɖadi Yesu. Yesu agbebolo la. Esi woɖo Kapernaum la, wokpɔ Yesu, eye wobiae be, Nufiala, ɣe ka ɣi nèva ɖo afi sia? Yesu ɖo eŋu na wo be, le nyateƒe me la, miele diyem, menye ɖe esi miekpɔ nukunuwo ta o, ke boŋ le nuɖuɖu si mena mietsɔ la ta. Migawɔ dɔ ɖe nuɖuɖu si gblẽna la ta o, ke boŋ ɖe nuɖuɖu si kplɔ ame yina ɖe agbe mavɔ me, si nye Amegbetɔ Vi la mana mi la ta. Eya dzie Mawu Fofo la da asi ɖo. Ameawo biae be, nu ka míawɔ be míawɔ dɔ siwo Mawu di? Yesu ɖo eŋu be, enye Mawu ƒe didi be miaxɔ ame si wòɖo ɖa la dzi ase. Tete ameawo biae be, nukunu ka nàwɔ míakpɔ be míaxɔ dziwo ase? Nu ka nàwɔ? Mía fofowo ɖu mana le gbea dzi, abe ale si woŋlɔe ɖi ene be, ena abolo wo tso dziƒo be woaɖu. Yesu gblɔ na wo be, nyateƒe gblɔm mele na mi be, menye Mose na abolo tso dziƒo mi o, ke boŋ Fofonyee. Abolo si Mawu na lae nye ame si tso dziƒo va, eye wòna agbe xexea me. Ameawo gblɔ be, Aƒetɔ, tso fifia heyi la, na abolo sia mí. Yesu gblɔ be, nyee nye agbebolo la. Ame si ava gbɔnye la, dɔ magawui akpɔ o, eye ame si xɔ dzinye se la, tsikɔ magawui gbeɖe o. Gake abe ale si megblɔ do ŋgɔ ene la, miekpɔm, gake miexɔ dzinye se o. Ame siwo katã Fofo la tsɔ nam la, woava gbɔnye, eye nyemagbe wo xɔxɔ gbeɖe o, elabena nyemetso dziƒo va be mawɔ nye lɔlɔ̃nu o, ke boŋ be mawɔ ame si dɔm ɖa la ƒe lɔlɔ̃nu. Eye esia nye ame si dɔm la ƒe lɔlɔ̃nu be magabu ame siwo wòtsɔ nam la dometɔ aɖeke o, ke boŋ be mana woatsi tsitre le nuwuwuŋkeke la dzi, elabena Fofonye ƒe lɔlɔ̃nue nye be ame sia ame si kpɔa Via dzi, eye wòxɔ edzi se la, akpɔ agbe mavɔ, eye mafɔe ɖe tsitre le nuwuwuŋkeke la dzi. Azɔ Yudatɔwo de asi liʋĩliʋĩlilĩ me le eŋu, le esi wògblɔ be yee nye abolo si tso dziƒo va la ta. Wogblɔ be, nu ka? Menye ame sia nye Yesu, Yosef ƒe vi la oa? Míenya fofoa kple dadaa ɖe. Nu ka ta wòle gbɔgblɔm na mí fifia be metso dziƒo va ɖo? Yesu ɖo eŋu na wo be, migalĩ liʋĩliʋĩ be megblɔ nya sia o. Ame aɖeke mate ŋu ava gbɔnye o, negbe Fofo si dɔm ɖa la hee ɖe ŋunye, eye le nuwuwuŋkeke la dzi la, mana ame siawo natsi tsitre. Abe ale si woŋlɔe ɖe Nyagblɔɖilawo ƒe agbalẽ me ene la, Mawu afia nu wo katã. Ame siwo katã ɖo to Fofo la,
eye wosrɔ̃ nyateƒe la le egbɔ la va gbɔnye. Ame aɖeke mekpɔ Mawu kpɔ o, negbe ame si tso Mawu gbɔ la koe kpɔ Fofo la. Mele egblɔm na mi nyateƒetɔe be, ame si xɔ dzinye se la, agbe mavɔ le esi. Nyee nye agbebolu la. Togbɔ be mia fofowo ɖu mana si tso dziƒo hã la, woku. Ke esia nye abolo si tso dziƒo va, esi ame aɖu eye maku o. Nyee nye agbebolo si tso dziƒo va. Ne ame aɖe ɖu abolo sia la, anɔ agbe tegbee. Abolo siae nye nye ŋutilã si matsɔ ana ɖe xexea me ƒe agbe ta. Azɔ ʋiʋli gaɖo Yudatɔwo dome ɖe nya si Yesu gblɔ la ta. Wobia wo nɔewo be, aleke ŋutsu sia atsɔ eƒe ŋutilã na mí be míaɖu? Yesu gblɔ na wo be, nyateƒe gblɔm mele na mi be, ne ame aɖe meɖu Amegbetɔ Vi la ƒe ŋutilã, eye wònɔ eƒe ʋu o la, agbe manɔ eme o. Ame si ɖu nye ŋutilã, eye wòno nye ʋu la, agbe mavɔ le esi, eye mafɔe ɖe tsitre le nuwuwu ŋkeke la dzi, elabena nye ŋutilã nye nuɖuɖu vavã, eye nye ʋu nye nunono vavã. Ame si ɖua nye ŋutilã, eye wònɔa nye ʋu la, nye ame si le menye, eye nye hã mele eme. Abe ale si Fofo gbagbe la dɔm ɖa, eye mele agbe le Fofo la ta ene la, nenema ke ame si ɖua nye ŋutilã la anɔ agbe, elabena mena agbe wo. Nyee nye abolo tso dziƒo va. Mia fofowo ɖu mana, eye woku. Ke ame si aɖu abolo sia ƒe ɖe la, anɔ agbe tso mavɔ me yi mavɔ me. Yesu gblɔ nya siawo esime wònɔ nu fiam le Yudatɔwo ƒe ƒuƒoƒe le Kapernaum. Nusrɔ̃la geɖewo dzo le Yesu gbɔ. Esi Yesu ƒe nusrɔ̃lawo se nya sia la, wo dometɔ geɖewo gblɔ be, nufiafia sia sesẽ, ame kae ate ŋu awɔ nu siawo? Yesu de dzesii be yeƒe nusrɔ̃lawo le liʋĩliʋĩ lĩm, eya ta egblɔ na wo be, ɖe nye nyawo ɖia mia nua? Ekema miekpɔ Amegbetɔ Vi la wòyina ɖe dziƒo, afi si wòtso va ɖe, Gbɔgbɔ la naa agbe. Wɔna aɖeke mele ŋutilã ya ŋu o. Nya siwo megblɔ na mi la nye gbɔgbɔ kple agbe. Gake mia dometɔ aɖewo mexɔ dzinye se o. Ke Yesu nya ame siwo mexɔ edzi se o, kple ame si le ede ge asi la tso gɔmedzedzea me ke. Yesu gagblɔ be, esia ta megblɔ na mi be, ame aɖeke mate ŋu ava gbɔnye o, negbe Fofo la ŋutɔe hee ɖe ŋunye. Tso esia dzi la, eƒe nusrɔ̃la geɖewo trɔ dzo le egbɔ, eye womegadzea eyome o. Yesu bia nusrɔ̃la 12 be, miawo hã, miedi be yewoadzoa? Simon Petro ɖo eŋu nɛ be, Aƒetɔ, ame ka gbɔ míadzo ayi? Agbe mavɔ nyawo le asiwò. Míexɔe se, eye míenyae be wòe nye Mawu ƒe Vi Kɔkɔe la. Yesu gblɔ nɛ be, mi ame 12 metia, gake mia dometɔ ɖeka nye Abosam. Yesu gblɔ nya sia tso Yuda, Simon Iskariot ƒe vi, ame si nye ame 12 dometɔ ɖeka, ame si afia eyomemɔ emegbe la ŋu. Salmo 20. David ƒe ha na hɛnɔ la. Yehowa netɔ na wò ne èɖo xaxa me.
Yakob ƒe Mawu la ƒe ŋkɔ nanye ŋuwo dzɔla. Neɖo kpekpeɖeŋu ɖe wò tso kɔkɔeƒe la, eye wòaɖo xɔname ɖe wò tso Zion. Neɖo ŋku wò vɔsawo katã dzi, eye wòaxɔ wò numevɔsawo. Sela. Nena nu si wò dzi di la wò, eye wòana wò ɖoɖowo katã nadze edzi na wò. Míado dzidzɔɣli ne èɖu dzi, eye míakɔ míaƒe aflagawo dzi le míaƒe Mawu la ƒe ŋkɔ me. Yehowa awɔ nu siwo katã nèbiae la na wò. Azɔ menya be Yehowa ɖe eƒe amesiamina. Etɔ nɛ tso eƒe nɔƒe kɔkɔe la kple eƒe nuɖusi ƒe ŋusẽ si wòtsɔna ɖe amee. Ame aɖewo ɖoa ŋu ɖe tasiaɖamwo ŋu, eye ame aɖewo ɖoa dzi ɖe sɔwo ŋu. Ke míawo ya, míeɖo dzi ɖe Yehowa, míaƒe Mawu la ƒe ŋkɔ ŋu. Ame mawo la, wodze aklo, eye wodze anyi. Ke míawo ya, míenɔa tsitre, eye míedzɔna kã. O Yehowa, xɔ na fia la, tɔ na mí, ne míeyɔ wò. Psalmo 8. O Yehowa, nu ka ta nèle adzɔge ʋĩi ɖo? Nu ka ta nèɣla ɖokuiwò le xaxaɣiwo ɖo? Ame vɔ̃ɖi dadala he hiãtɔ ƒu anyi, ke wògena ɖe mɔ si wòtre da ɖi la me. Nu siwo eƒe dzi dina la, egblɔnɛ adegbeƒotɔe. Eyra ŋuklẽlawo, eye wòɖe alɔme le Yehowa ŋu. Ame vɔ̃ɖi la media eƒe mɔ o, le dada vivivo ta. Le eƒe ŋugblededewo katã me la, meɖoa ŋku Mawu dzi o. Eƒe mɔwo dzea edzi nɛ nyuie ɣe sia ɣi. Edoa eɖokui ɖe dzi, wò sewo didi tso egbɔ, eye wòɖoa hehe ɖe eƒe futɔwo ta. Egblɔna na eɖokui be, naneke maʋuʋum o. Makpɔ dzidzɔ ɣe sia ɣi, eye nyemage ɖe dzɔgbevɔ̃e me akpɔ o. Fiƒode, alakpa kple ŋɔdzidodo yɔ eƒe nu me fũu, eye gbegblẽ kple nu vɔ̃ɖi le eƒe aɖe te. Eda xa ɖe kɔƒewo xa, ewu ame maɖifɔwo le xa me, eye wòtsa ŋku na ame si wòalé le bebeme. Eda xa ɖe ɣaɣlɛƒe abe dzatae be ɖe ave xa ene, ale be wòalé ame manɔsitɔ. Elé ame manɔsitɔ, eye wòhea wo ɖe eƒe ɖɔ me dzonae. Etɔ fu ɖe lãme na ame siwo wolé, woƒe mo tsyɔ zi, eye womuna dze anyi le eƒe ŋusẽ te. Egblɔna na eɖokui be, Mawu ŋlɔ be, etsɔ nu tsyɔ mo, eye mele nu kpɔm o. Tso, Yehowa, o Mawu, kɔ wò abɔ dzi. Mègaŋlɔ hiãtɔ be o. Nu ka ta ame vɔ̃ɖi la le alɔme ɖem le Mawu ŋuti ɖo? Nu ka ta wògblɔna na eɖokui be, mayɔm be mana akɔnta o ɖo? Ke wò, o Mawu koe kpɔa dzɔgbevɔ̃e kple vevesese. Ebua eŋuti, eye asiwo me wole. Ame si le fukpekpe me la, tsɔa eɖokui de asi na wò, elabena wòe nye xɔnametɔ na tsyɔ̃eviwo. Nye abɔ na ame vɔ̃ɖi kple nu tovo wɔla. Yɔe ne wòana akɔnta tso nu vɔ̃ɖi siwo wòwɔ ame aɖeke mekpɔe o la ŋuti. Yehowae nye fia tso mavɔ me yi mavɔ me. Dukɔwo atsrɔ̃ ɖa le eƒe anyigba dzi. O Yehowa, èse hiãtɔwo ƒe didi, ède dziƒo na wo, eye nèɖo to woƒe ɣlidodo. Èʋli tsyɔ̃eviwo kple ame siwo wote ɖe anyi la ta, ale be amegbetɔ si nye anyi la magado ŋɔdzi na amewo azɔ o. Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ tabla 22. Mawu do Abraham kpɔ. Le ɣeyiɣi aɖe megbe la, Mawu do Abraham kpɔ. Eyɔe be Abraham. Etɔ nɛ be nyee nye esi. Tete Mawu gblɔ be, kplɔ viwò ŋutsuvi ɖekɛ la, Isak, ame si gbɔ melɔ̃ nu le o la, ne miayi Moria nuto me,
tsɔe sa numevɔe le afi ma le toawo dometɔ ɖeka si mafia wo la dzi. Le fɔŋli la, Abraham dze nake hena dzododo ɖe vɔsamlekpui la dzi. Edo agba na eƒe tedzi, eye wòkplɔ via Isak kple ɖekakpui eve siwo nye eƒe subɔlawo la ɖe asi heɖo ta teƒe si Mawu gblɔ nɛ be wòayi la. Le ŋkeke 4 ƒe mɔzɔzɔ megbe la, Abraham kpɔ teƒe la le adzɔge ʋĩi. Egblɔ na ɖekakpuiawo be, minɔ afi sia kple tedzi la. Nye kple Isak míayi ŋgɔ vie aɖado gbe ɖa. Míatrɔ agbɔ fifi la. Abraham tsɔ vɔsanake la ɖo ta na Isak, eye eya ŋutɔ tsɔ hɛ la kple dzosinu ɖe asi. Ale wo ame eveawo dze mɔ. Isak bia fofo Abraham be, Papa, eɖo eŋu nɛ bena, nyee nye esi, vinye. Ke Isak bia be, nake kple dzosinu le mía si, ke afi ka agbo si míatsɔ asa vɔ ya le? Abraham ɖo eŋu be, vinye, Mawu akpɔ ema gbɔ na mi hena vɔsa la. Ale woyi mɔzɔzɔ la dzi. Esi woɖo teƒe si Mawu fia Abraham be wòayi la, Abraham ɖi vɔsamlekpui, eye wòɖo nakeawo ɖe edzi nyuie. Ebla Isak, eye wòkɔe mlɔ nakeawo dzi. Abraham tsɔ eƒe hɛ be yeawu Isak. Le ɣe ma ɣi me tututu la, Yehowa ƒe dɔla aɖe do ɣli tso dziƒo be, Abraham, Abraham. Abraham tɔ be, nyee nye esi. Mawudɔla la gblɔ nɛ be, tsɔ hɛ la de aku me. Mègawɔ nuvevi aɖeke ɖevi la o, elabena menya be Mawu xɔ teƒe gbãtɔ le wò agbenɔnɔ me. Mehe viwo lɔlɔ̃a gɔ̃ hã ɖe megbe tso gbɔnye o. Enumake Abraham kpɔ agbo aɖe si ƒe dzowo avekawo bla la le avekɔe aɖe me. Ale wòlé agbo la, eye wòtsɔe sa vɔe ɖe ɖevi la teƒe abe numevɔsa ene le vɔsamlekpui la dzi. Abraham na ŋkɔ teƒe la be, Yehowa naa nu, eye ŋkɔ sia tsi eŋu va se ɖe egbe. Yehowa ƒe dɔla la gayɔ Abraham tso dziƒo, eye wògblɔ nɛ be, nye Yehowa, meka atam na wò le nye ŋkɔ dzi be, esi nèɖo tom, eye megbe viwo ŋutsuvi lɔlɔ̃a tsɔtsɔ nam o ta la, makɔ yayra manyagblɔwo ɖe dziwò, eye mana wò dzidzimeviwo nasɔ gbɔ fũu abe ɣletivi siwo le dziƒo alo ƒutake ene. Wò dzidzimeviwo aɖu woƒe futɔwo dzi, eye woanye yayra na dukɔwo katã le anyigba dzi. Esiawo katã ava eme, elabena eɖo tom. Ale Abraham gatrɔ va ɖekakpuiawo gbɔ, eye wogatrɔ yi Beerseba, eye Abraham nɔ Beerseba. Nahor ƒe viŋutsuwo. Le ɣeyiɣi aɖe megbe la, wogblɔ na Abraham be, Milka hã zu vinɔ. Edzi viŋutsuwo na nɔviwò ŋutsu Nahor. Uz nye via gbãtɔ. Buz dzɔ ɖe Uz yome. Kplɔɖoae nye Kemuel, ame si nye Aram fofo. Bubuawoe nye Kesed, Hazo, Pildas, Yidlaf kple Betuel. Betuel nye Rebeka fofo. Milka dzi ŋutsuvi 8 siawo na Abraham nɔvi ŋutsu Nahor. Eƒe ahiãvi si ŋkɔe nye Reuna la hã dzi viŋutsu siawo: Teba, Gaham, Tahas kple Maaka nɛ. Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ, tabla 9. Yakob tsɔ nunanawo na Esau. Yakob kple eƒe amewo gadze mɔ, eye mawudɔlawo va do goe. Esi Yakob kpɔ wo la, edo ɣli be, Mawu ƒe asaɖae nye esia, eya ta ena ŋkɔ teƒea be Mahanaim. Yakob dɔ amewo ɖe fɔ Esau gbɔ le Edom,
le Seirnyigba dzi. Egblɔ na wo bena, ale miagblɔ na nye aƒetɔ Esau nye si, nye, wò dɔla Yakob, meyi ɖanɔ mía nyuie Laban gbɔ va se ɖe egbe. Fifia nyiwo, tedziwo, alẽwo kple subɔla geɖewo, ŋutsuwo kple nyɔnuwo siaa le asinye. Mele ame siawo ɖom ɖa be woana nyanya wò nye aƒetɔ be megbɔna, eye mele mɔ kpɔm be axɔ mi nɔvitɔe. Ame dɔdɔwo trɔ tso Esau gbɔ va gblɔ na Yakob be Esau gbɔna Yakob kpe ge kple ame 400. Vɔvɔ̃ ɖo Yakob, ema eƒe amewo kple lãhawo kpakple kposɔwo ɖe akpa 2, elabena egblɔ be ne Esau adze hatsotso ɖeka dzi la, ɖewohĩ hatsotso 2lia me tɔwo ate ŋu asi. Tete Yakob do gbe ɖa be, o tɔgbuinye Abraham kple fofonye Isak ƒe Mawu, o Yehowa, wò ame si gblɔ nam be matrɔ va nye ƒometɔwo ƒe anyigba dzi, eye nèdo ŋugbe be yeawɔ nyui nam la, nyemedze na wò amenuveve si nèɖena fiam edzedzi abe ale si nèdo ŋugbe nam ene o. Elabena esi metso Yɔdan la, naneke menɔ asinye wu atizɔti ɖeka o. Ke azɔ la, mezu aʋakɔ 2. O Yehowa, meɖe kuku na wò, ɖem tso tsɔtsrɔ̃ me le fonye Esau ƒe asi me, elabena mele vɔvɔ̃m ŋutɔ be ava ho aʋa ɖe nye ŋutɔ, srɔ̃nyewo kple vinyewo ŋu. Ke edo ŋugbe be yeawɔ nyui nam, eye yeana nye dzidzimeviwo nasɔ gbɔ abe ƒutake ene, eye womate ŋu axlẽ wo o. Etsi afi ma dɔ, eye wòtia nu siwo nɔ esi la ƒe ɖe na foa Esau: gbɔ̃nɔ 200 kple gbɔ̃tsu 20, alẽnɔ 200 kple agbo 20, kposɔnɔ 30 kple wo viwo, nyinɔ 40 kple nyitsu 10, tedzinɔ 20 kple tedzitsu 10. Egblɔ na eƒe subɔlawo be woadze ŋgɔ kple lãha siawo. Lãha ɖe sia ɖe nanɔ eɖokui si, eye dometsotso nanɔ wo dome. Egblɔ na ame siwo le lãha gbãtɔ kplɔm la be ne wodo go Esau, eye wòbia wo be afi ka yim miele, ame ka ƒe subɔlawo mienye, ame ka ƒe lãwoe nye esiawo la, woaɖo eŋu be wò subɔla Yakob ƒe lãwoe. Wonye nunana na eƒe aƒetɔ Esau, ele mía yome gbɔna. Yakob gblɔ nya mawo ke na lãkplɔla bubuawo hã be woagblɔ na Esau. Yakob ƒe tameɖoɖoe nye be yeakpata Esau kple nunanawo hafi yeado goe ŋkume kple ŋkume. Yakob kpɔ be ɖewohĩ axɔ mi nyuie, ale wòɖo nunanawo ɖa do ŋgɔ, eye Yakob gatsi asaɖa me dɔ. Yakob te kame kple mawudɔla aɖe. Le zã me la, Yakob fɔ, eye wòkplɔ srɔ̃ 2, eƒe kosi 2 kple vie 11, eye wotso Yɔdan tɔsisi la le tɔtsoƒe si ŋkɔe nye Yabok. Ale wòkplɔ wo tso tɔ lae kple eƒe nunɔmesiwo katã. Yakob trɔ va asaɖa la me, eye eya ɖeka nɔ afi ma. Ŋutsu aɖe va te kame kplii va se ɖe fɔŋli. Esi ŋutsu la kpɔ be yemate ŋu aɖu Yakob dzi o la, etɔ asi Yakob ƒe aligo, eye foawo gli le enu. Tete ŋutsu la gblɔ nɛ be, ɖe asi le ŋunye mayi, elabena ŋu le kekem. Ke Yakob ɖo eŋu be, nyemele asi ɖe ge le ŋuwò o, negbe ɖeko nàyram hafi. Ŋutsu la biae be, ŋkɔwò ɖe? Eɖo eŋu be, Yakob. Ŋutsu la gblɔ nɛ be, womagayɔ wò azɔ nenema o. Woayɔ wò azɔ be Israel, ame si te kame kple Mawu. Esi nete kame kple Mawu ta la, àɖo amewo dzi. Yakob biae be, wò hã ŋkɔwò ɖe? Ŋutsu la ɖo eŋu be, nu ka ta nèbia ŋkɔnye ta ɖo? Eye wòyrae le afi ma. Yakob na ŋkɔ teƒea be Peniel, si gɔmee nye Mawu ƒe ŋkume, elabena egblɔ be, mekpɔ Mawu ŋkume kple ŋkume, gake metsi agbe. Esi wògadze mɔ ko la, ɣe dze. Le eƒe aligoƒu si gli ta la, ede asi tɔtɔ me. Esia ta Israelviwo meɖua ka titri
si to lãwo ƒe aligo dzi o, elabena wotɔ asi ka si le Yakob ƒe aligokpeƒe la dzi.